mental common as honestly, Mentias, a man, your Mokaya and Yami. Okay. But me, young bear must small warriors of the canna self that woman common in the software. Okay. And I said, no, say, Namete Akra. Until me so me bell live band, me tonyo. Tiaban is an see there be, na me cut them a choir program. Na me see there, but was say meeting me who chin ye. As it said, you must see ye a can woman once and fa. One I'm missing here there, Metuana Mon, Abakumasi. I was a 2001 me buy. Timbanya band be a minimum a chassis or Cadillac, a busia. Okay. Timmy Muna, Bibia Bear Kama, Timmy San Johnny Kofi, back. Timmy call a crana. I was young, could do for a busia home, Yano Dominica. Yes, I see me, Samai. Ebusiani Accra, Jamestown, I'm a busia. So, I don't bet over chair will come I send the chair 7 years. Oh, okay. I'm your firstborn, this Accra, 18 years. Until a banner, and so me call back, a banner, me check in the banner. So was say, Mitiminiano, and I'm a G number. Tennessee, I know my man is on it, Bama for Frau. Now, Trent, Tennessee, I did on him, Mobium. But the man, no honor, Acolano. To me, Bannon Sudia, many one in Hopa, until any time we are no, the same in your big academy saying, to no so friend, and I'm my friend, that me, I see, and I'm saying, me, I see, I'm saying, Timano, no, why I find that was 7 years in it. I'm calling baby, so I'm a live band for the audio now. Wow, when I be voice now, we'll be on flower. We have a common young Akua. Anyhow, Akua, Mina, I owe him my, and I'm catching some Mistrano. Persimmon and it's in a. Oh, see, wow, effect. Till lockdown, no more. None of me acquire quantity. A big we look at cry by and say, a big to a be or your good chairman. I'm catching say, there be your idea mean to me. To Miss Reno, oh dear, unpacking it too. Until I say, oh, call it, bear 5 to 1 year time. Mamma say, the Dawa may be my better. Hold on. What's it, 7 years ago? Yes, sir, I don't know. Down and buy and chair you, set 2021. No, patch, I say. Problem way, spiritual marriage, you know. 7 years way now, 7 years in here. A damn so 7 years. Are you? Until Ban Sana Miss there be same way. Me check me dawas no be my better. Dawana I say Dawana yeah many baba so I miss all your pay. I'm making one for. Oh. Me say now when I read baby. Dear we say me so Timmy baby sana me dream sana me madam for me share that 10 years I'm catch and say chale madam for busy or da. Obini me beda e no si hwe enyo sade na enyo so okay ma ko ha ya kire baby ma ko ho akotua 5 million bago ye cho baby enkomo de monitor phone and enkomo me no be bodem ha no nyankoi so obi no beda pay keke nti e ba ne sana o me kire baby na me ko ho e si nipa no ya ade madam for no si konfo na me ko ne ho ana no so koye niam bi maame and no bi di dwale ye so maame 1 month me hwe DBC ti ni so me di dwale ye bibia but 1 month no 2 months time ma ho hwe oku dwale ye 2 months no we hu na ho hwe ade ne no one bed that 2 months na we year dro na e den ma no ba ni ni ma de maame okay e ho ana me so me ka say da bi ene say abane say dia ene ni ho atom my free say na enko cry enko dada dwe e shegana sick and you shall find that mama you want to no Africa na Osha your call program bi dunkwa na medru won so a na me ko bisa to da bia me programs kakra metini e di kope bi se nipa ni hwehwe mu mame because minti ase te to da bi kwa metini ko program abia skano software jikwa wi o di akwaya kwa hye ma ko software bi ho ma no ankasa mame ayi e ma no we no wenze minima de
toma cross do that down be say mention and I'm mention fanda okay and I'm share the die but any plan I do any mom now also me be memoir afi one that saw be when you sa oba na ono say wa wale me no na your baba yan wo di mo no so be am nyina ne say Emma bi am ko program me kwa konya na bi am po ba bi am say minute na ono sa spiritual no timi fresh ama timi ko sa ama no ko mo woni e ka chere me say mane o problem on woni say be ma na ono na me bi no o ko mo so physically na ya bi dae no no ko ka chere me say see different sense we be sure ba na so be ka chere say e frame bi na masunda ya bi bukana ka chere me say we e na wan kan ko an chere me Emma be it Emma 8 omunyina off sunsun kro na pamunyina wa pamunyina ko kra ti na muna am see there bi nti that was 2 months ni na am see o me tie Akoma FM ba me nim say mo ye spiritual we bi wa then after then I me ko akra me ko mentor TV3 mentor ti me ba me nya third or fourth ana omo yi ni TV3 and mentor na me wo nti ba na say na me say the le say me samba back na me meto aso ana me bae ti me samba me say there be Charlie ade no there be still me ho ano awa na me friend me ba no e phone so ka chen say da every two na say enrich ya tu abaya ana me friend ba ni say e wo say ba na me fro bi wo circle say me sire no on fam ba na mblem ba no so e choko o flare no e ma ne beto no e wo ne plan ana o de me ya den e blame o de akwa na ba fine ma beto mba no station ma so mba ne mu ni na refi 87.9 ana me to ho no akwa say o pama wa pa me ba na sole o spiritual wife no akola na sole chichichi akola no nam onim kumase o onim ba bia onim kumase ade o ma ada okay na me 20 na wa ba bye afidi akoyi nam yesi nam straight on nam kwan no so keka okoi why na pam so say be hu ni situation no I die because of no with that tabu na nsi to a enyi si tata because me sika ni na san last time so am e bon manager me o ma me ni ana bi 7 ton ena ko ba ni say me ton na man so right ba we ni say uskani no so ni jinu ho a me ti ade I thought that was make power ya na ebisa Mr. Afuna the perception is yes yeah physical world e bia oba no bo ha no wa bo ha ana be ma no bo ha no wa bo ha enti sunsun mu no e bia nsi otimi waro na mo ti aso etimi awaro davi sunsun ntisa sunsun no oba no hu se we na awalo ensuo na awalo wa obesa na chi akwakopo obi foforo efiso wono ontwema no omo ya kora twenche bibia omo twe kora che nipa okay eni ti no omo pe wale wa omo mpese obi na na bi mutimi ware no obi ho no ma ti ma me dia last week oba ye ni ma we ono wa ware e na wa wo but osesunsun mu no e da ho ne da obi ho so dia ni awo no aware no adenti obetima mo wa wale okay na anigi ade anigi unya bi da obetima mo wa wale wo wale wi a se wo wa obi sunsun bi wo kro betima mo wa wo no atwe ne ho kakra no akọ ba bi so wo no yi dwamanfo no ne nam etu betima mo wa wo ba akokora mienu no atwe ne ho no akọ ba bi foforo ofuro enti akora ne ho chini wi a no wasaba na wo wa ya na yo mutan na wo wa sunsun bi a no na wo ye oba na wo sunsun bi a ma wo nchen fi se akora ne jonso gu so wo ne gu so ne wo ye oyiyi saa ne wo mpe ade susu no mo ye neat we hwe wo mo ye neat pa wo mpe saa ne ma no enti accounts wo ode opel pa no o ma wo nwale o ma wo wale kro be ma wale na gu no wie so o ma wo ngo
ade be siwa wo wo ba ade be siwa wo anu bi o de beto so se e bia fibroid o de beto so ame obayi ha se be yi wa wo de yakora firi wo yam se de otime ngo aha afi na why okay. My last question na fe ye activity your phone lines no dayesum edena uswa na wo hu o dayesum a e wo se wo hye ne so na utu ho na mo entem ana e bia wanyini sa abre yai e de na wo se wo hu o dayesum wo se susuma ware bi ya enemy abetina na immediately utu ho na mo wo so da na wo ne nam sumu a wo so da na time ya time so ta gire nsi wa na aka hunu se tumi bi ebe wale wo so da na wo ne nam asie ya aka hunu se tumi bi ada se obewu na tumi bi be wale wo so da na ta gina ball aso aka hunu se sunsum bi wale wo so da na wo fo junction so a ka hunu se sunsum bi wale wo so da na wo ne nam dom ka hunu se sunsum bi so ba de sanka me kodwo yes aho edwom sei aho na ahobone ni nyina ahia market kese yen sei wa ta wura dwom first bi atam wa say e bie market na edwom market wa ta wura mu first bi a o hia wura o hia sunsum timi wale o hia sunsum bone o timi de yale to so enti ba bi saa no aha o hu o da yemu a bia wa won wo da enso da yemu won sa wonyem e bia da ye na obi nu mu nufu akra breastfeeding eno hu sa no so e chese ye ma wonwo o manyina be ko sunsum nti ye ma wonwo physical ti oba bia at times wo so dai onwo ya o so dai na akora num no o so dai no wawo so ahwe ya wawo ho be de so wanyanya me difo yes nti e wana me ba me ba ye na yes a okọ akra back anajuna wanda Sunday na no frɛ busia se ni na oba ni papa o na friend step father na ona ne ma mete no se ni na me papa me ba no de ekosi ye ni no no so nim se bia mabo na ma ye de ana me so no a broad life say yes ni de as usual okay as usual ni den minima de ko na na danfo no se minti mi new friends ti de bitima ya abo no se ko pe baby na mi restaurant ma ope baby wa Accra road mi kunya asase wa atwede me anu krum atwede ho na kunya asase mi je bibia be kire no no se wo kwa abuchira ba okwa 2 weeks na friend say shanka we say de na me ka cho ni say yetiti ye Christo fienti me manso metiti ye Christo fienti bosu no kra me ka ni mudi ni bi ofie ho na ama enkwada na kuhu de ni say ye wo obi wo ho a obi amono ono ane bonu ode ne hu enti de omunu na ni onyankopo twede ampo no enti sa de ne ka no kra de ni na nti wo ni fie da kopo nyanko ena me so ma ni se anyanko bebebe no se de ne ka sa makoto enye tiri no me se de wo ka mu adamfo bi wo ho a osinia ono so eduso wo menya de ode mko besum fie wo na ono so nya sa da mpo onde bebe ni de fe na data anti aga na me o ti sabi anyanko pa bona mpesi na bonsamo to sa o ti sinu ni pepe agata yefia yedi komo ti se de me ma meti ase na me na me se ni bibi me di komo ye bibia sa na agata te eti o ni sa dan papa o mo ro su ni se ni piesie o se ma agata de o se ni ska na me hwe no because utu kan hwe me pa enti enyanko de se de wo kan ba ko se o ba ko nsu na oye enti agafo me kasa mo fadam for but o so hwe ena de na minim ni se ewiase no so wo nyam funso a uhu nyansa oni ma hie hu a ena hu se de fishi se no we see we learn from our mistakes enti some funso na ma wa kwa mu a uhu nyansa enti wo se o ka se o mfumu kura so o nya hwe so wo pese obefumu a onya ade te se wa nya o mfum enti eba na wo sha sefi bebi a wo hwe ase no na wo sori afi ho na amawo wababo no enti untimi kasa bebe bra onya mfumso da na onya nipa se de de me kasa untimi kasa omfum nipa efi seketema ko nya seku na bebe na woni ivi wukuru a wona nyete no de wi amoko na me kache mu kuma fumso kana me ka obi o so nya be no kana me nyaano na waku ma enti men ka me nya fine enti mi se wo I thought I was make one. I thought I was
Miss Afuma, you pe soft ladies. Me Fuma so you pe gentlemen. You pe besa na muzinza. I can cry now, walk a tete. Uncle Bob say, eh, the mob sounds you pe you shall on page my I can na wa done up. The man warren wada January bosom ne de to so enkono ewa afimpino ene aduonu enumu ewa afimu sade maka 2025 mo ene na yamamu nyina mo ha emamu akwaba edeba akoma 87.9 FM so yewo asante mantem kropon kumase emu yene kumase city mo no ena ehye animo na ene dwumadie no eye akomamu nsem eno na yatena sie ntika ye ho ekosi se no miensa bebo na yasori nkonwa so ama sports for no so abaje baton no na mode mu akowie anwumre no nsia ebusia for ye hye dwumadie no ase ede amamo si dwumadie ni din ede akomamu nsem no de edoso pa akomamu nsem doso senka ye pa ya akomamu pa me hu nsem awodo a ewo akomamu abusia enkebeye bonfrete enkebeye kikim na nkebeje ta esa nsem no enye nsem ketwa ene wo akoma no emu sanso ana akomamu nsem so empani akasa ya na ye ka no de wonim senti akomamu nsem no se won shada ni mo bia akomamu nsem a aya no mani pakro no ankasa kana de esa se ye ka no de wonim wono na timi gya ho ene wonim se de esi ehhehye no ede efa ne senti dwumadie no ya hyase ede amamo abusiafo ensem a ye bedi ho komoda no se wantie bia na waye ho se wantie bi na ya wada ya na waye ho enche no chese ayidonko bebo ayidonko bebo na mo behu ye ewo onua TV so enche donko bebo akasi mabe miensa na donko no abo ebope munhia ye ewo onua TV so na Facebook won so ye dam ye stream live ho Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM comment like na share ma for so enya bi enhye enya bi entie abusiafo ye be hye dwumadie no ase na ansa na no ye nhye ye ho nkran kakra motivation for eneya wadai no ye nhye de ka kire ye was if you don't find a way to make money while you sleep you will work until you die. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Say one pekwan bi so anya sika wo bra wadam a. Wo say obeye adwuma saa e de akosi wudam. Say one pekwan bi so anya sika ampe sika e wo bra wadam ona yemu no a. Obeye adwuma saa e de akosi wudam. Enti wada bi a eye da bia na ma meka asem bo so unim de nka won namu a unim de won namu a ena sayade ena esayade ntimi ese there is more sleep after death uwa ubetimi adasa obi anya ne enhaw na sabre ya wumu ya woti aside na wakeka ho wakope kakra unza wapesika ni bi cash jete laja kudi kopebi na sika ene bema cement na ho na memfa won sanso da mini fa men dan fiti anopa beda saa emawo enya sika ebusiafo ene dwumadie no ye hyase na me ameti adwam ene ya woda awiei medin Akua Ofosuhemaa Boateng metinamu e de ama me ankasa me sister panyi anti bi bitches fio gabra ai ne hododo no anti bi ye se twedi amponyankropon ayaresa e de mawo se eyi ohonto wontem ne bra na etiefo ne ahwefo afew dodo ye ne bra na omo afew pa ebusiafo from ewura meje wo so na yenko yanim na me ma me guest na kwaba watena se dadada odi ne time so papa oya de ene hwan ne ne bon komo yi na topic kra ebe kasa afa ho no eye den ebusiafo enura me amode topic ne to won ma ye production for ene na no ana me se na asem we de me shada ntiasia wo baabi esa sika no ni nyina ya akodi ni bronya no sika na hye ye de sika ni nyina wie enze se management baabi mu sika no de na ye be sha tutu ni ya ye de ni yie no de ye na ye be spend ni wisely no sika ni nyina hye bronya no ya gye ni pa ya cheli bronya yi ana beboa
So much is cano. Much is just one much is scanning. I will say much is scanning in much is scanning in that. Maybe say now kwa just can't be na mo say ka say you spending wisely no because it can be any will be esa na asa na ani so ate ye mo ayo de ani so ate ye pa sika na hye entini bisa me ho na na bisa atiefo anso say sika no de he na ye best spending wisely e wo afi emum yan topic no say financial nuggets for 2025 financial nuggets for 2025 na u breaking the down achiche mu miensa we say how to spend wisely how to make money in 2025 and making wise financial decisions this year inti ye hwe wonsem na ye biebie mu aba mu ti ye be fa the one after the other na ye bubu mu ba from saa kosi se ye nyina ye benya ye ho ntiase na anse ye no na edi dwuma ni nti ye bre ne so a ye be bia homa no na won so waba na ye busa wo se so sika no ahye anase ebi eda so ta ho achaka ne paya wa wo de egusu ta ho ne de na je se wo bronya no on se dan to ne man spend anche libia o enti na uzika da so ho no na December salary ne de eja tom ahye sika na ahye ye pene nson kra ye hu ne ahye kra ye hu ene de be ye sika na ahye kra jorebe enti abusiafo ye nsa ebre ye beko na ya ma ye guest na kwaba na ye ne no ahye nkomotwetwe no ase e de free an ebre pam no ye realize na won so wanya akonya no etumi abamu ebi ene nipa ye ne twetwe nkomo yi ye Dr. Evans Nuno wono a financial economist ono ne bon komo ene awie yi na ya hwe yesi kasem onsem no onsa akoma mu nsem de ye nkwa ne fa akosa na da bia na me ne be ma bi na wo ye na me ye se na na wasu wontua no aye se ni ade na da bi yesua de ye tu ye hofo ye hye ye hu nkran ba bia all angles ye de fa na ye nyina ye sua bibi e de afri mu enti ye ma Dr. Akwa na ye nhye dwumadi na se Dr. Afishapa afin komati ye no na pom te say nyam ya dom na muzo e Yesu adom no mpaibo ye nyina ye ho ye pa ye nyina ye ho ye da so se ye to nsafre waba ye na ase nyam inshaw ebusiafo ye no doko hye ase na ya hye nkomo no ase ententem so a doko wadaroma se ye ka se sikasem ho ntotoye se ye spend wisely a ekwa bai ene be fa so a ye betimi a spend wisely na sakra na ebebe mu no ye be ko break no ye dikani wo hia ye ehwe kwan ye be fa so a ye betimi a spend ye sika ne jie e wo bronya nim sanse na ni jie ne doso basa ne atoto ye niema ne ye dia na betimi abu aka ye siman se January a yesimu ye be 90 days ensada na no me hwe calendar so na je se Fridays ne makoma be 5 yenko bo chana yakotu aka 3 Fridays ansana ye demand na kogu nti anse di kan die no ho nkomo kakra ti wadaroma fa ye sha ase ketu abi fi ho no ma ye de eba ye nim no yo ye da ase na ye be hwe ye be da ahwefo so ase se wo manya bre hwe na se de ye kan ne ye kodi bronya no ye ka se enam se enija ba na edumre bi a weni jimbro so a ore tumi fi wo ho nti no ehu be hia se ebe ntoto ye be nhehye a ebe ma ye sikasem ejina na mpo no ye di bronya no yen kodi sika no emro so se ne ebe ya se ye di bronya no wi a January a yesimi ye ho enkokyere ye nti bebre ne ye bobo so ye ka se afibia no simu ase ya se January asi we se wo ye savings kakra se ne ebe ya December obetumi di bronya wi yi nti no we ya sha ase 2025 asi ehu be hia se ye benya foto bi ye fund bi a ye betia sika egum na bronya so a na ye nkopɛ bosia emfe ni bronya so beka ya ye ka se ye mobosia so emfe ni bronya emfaso bia no so se woni sika de na bronya ne yu hu firi to na hosa because wo ko bronya de wo ko bosia de di bronya na ye be di bronya na wie na afa na hosa akoye adwuma de akotua sa sika no na obehwe so a bronya sika die no akyade nko half odi bi chewe na odi bi chewe na odi bi chewe be wie na afa yu kotua sa nkrofo sa na wo mo de wo ka wo ntua no because the odi sika ne ye no we ohun fa so bia wo so ntua ohun reason why we say otua sika no also be a very hostile data okay odoka na wo frɛ na o se o ka fo didi ma menwe mo hanya nko na obidoka ni ida na kakasa no ma no ho na yesan so ka se ehu be hia se ye behwe ye utilities no nsuo ne
electricity ne ye ka ho no so ye be hwe yi se ne ye be ya ye betumi ye ho nkwakere na ye waste sika bebre through utility bills and also ye be san ahwe na so because ya sha afiasi ho be hia se ye be hwe overall ne ye ka se wo cha de kra na cha de ye de fa so bebre onye de bia na wo se wo cha de fa so bia ne so na ye ka se enam se wo se nyakopon hira enti ye afeso ne ye dia se ye che se bi wo mu ani bie ni bibi na nyakopon hwe so edi hira ye afi so wo se wo che edwuma mpemfo asori mpemfo asofo a wo bo mpae any imam ne any religion bia wo bia mpemfo wo any wo mu a se okwa ahokire mu obetumi afafo na from se mihia mo mo chebeboa wudi o mu bronya wiase wa nipa cha de ebokwan ma no nti eboa amma se wo so okwa ahohie mu a nipa sa no etumi eboa nti bibi se na ye kan no ye December na ye dikodi bronya no okay na ye busatie for se de doctor kan nyina no ye di so ana eno ne ye question for the gods asem se be ye busa so de doctor kan nyina bobo ne tofa na anti bt adwam ebisa bisa ye baba mu no so mudi so anase mo ani so musika sem won sem no ete se ye di bronya wie ye doctor wadaroma yan hyase ya she afiase first month ya hyase ene on the 9th ye hwe yan sika sem won sem a wodi wani famu no in general ye beka ne se sika sem won sem this month they kona no hu ne se ete se okay so ye hwe say ye di ye fun from economic perspective inflation you see me I will not be technical though yes. Way just by the way yes. Inflation ye December inflation economy na before December na 23%. Okay. Ye kasa ya inflation 23.8 as chance say normal bo apija kakra ntina say ye nya hint bia say normal bo ba from dia ene na likely say normal bo kosro na yen kanto so ento so say inflation 23.8% e wasoro na kire say de bia ade sen normal bo no ekwa na eko nti yes ena so obehwe so kra na aban adwuma yefo no yenya nti ye bia se ana se ne de aka ho na enwumeko bebre na te say ankran nyuma yenya nti ye bia se bebre na to marketum ebia ombetum likely so ombetum but so ombetum so omuntum no inflation ekosoro normal bo ekosoro na hu behia se ye be di nkomo afesika sem na ya totu ye sika sem ye se ne ye be ya normal bo ekosoro kra na ye ho enchire bebre na ye betumi ejina. Okay, doc yan hyase an se ye bubu mu miensa de di kan kwan be na be fa so a ye betimi aspend ye sika no wo sebi nyansa kwan so ye di adwen ni nyansa beto ho wo bra ye spend sika this year. Yes, intino say o pese wo spend sika wisely na say wo di sika yi a edi kan won sori ya say wo di sika. You don't make spontaneous expenditure. Okay. Na you say on say obi wa wati bus mo kwa Accra 87.9 bus keke no kofu you no to kan kwa Accra ice cream be na wa ice cream na pacho ma kakra plantain pacho ba ko sem pacho ma ba ko o free okwa na plantain chips so aba na plantain chips wa pacho ma kakra o kokko me pacho na no say yes pacho ma kakra to sia na meku sa obedi na no sa so koto party wo ka no sa atoto no one plan no okay say sika keke sometimes na say me bo e bia na commode no bebre na akra no mo to no nye ade a ekumkom se bia yogurt na wato chingam na wato bibi na obi okra na otumi to no de ahye bag obedu fie na ehye bag no kra pro obetumi to plantain chips ehye bag na re fi se ehye ho ebetumi ahye ma later kra ba kofa bag na ehye na o se wutu kwan a eya na water fabro transportation no so nti wadwene ye wo se wo sika e bia wo kwa akra wafa be 2000 bia hye ho woti komasa nkasa ada na nye 2000 no video but wutu kan nti na wafa sa 2000 no nti no se wadwene ye wo se me wesika wo me wesika wo nti wodi agora wo betoto bebre a won hia o se sometimes ye nam kroma wutumi hu shoe bi na akacho na wato wodi be kona shoe no gu hwa na papai na je sa time na wuto shoe na won hia shoe no eya wo fekeke ana se bi obi tumi to ade otumi hia na wo ye obai na e bia jeans bi na ode atu sisi na efo say ni se na okana se waji attention na wato meanwhile unhia nti weni baba ho na tare na gu hokra na unya bebi amfa nko
in not just a way waste this cano just like that. So anytime you make spontaneous expenditure, no, I likely say, "Oh, better the one here." You have to plan. And normal one here. Ya share bosumi mu. You rub bosumi mu. You go to me actual normal one here. School fees room. Ebia admissions. Obi mbaba ye be university for no. Obi mbeko. Ebia fuel. Electricity bill. You were recurrent expenditure. No maybe a bosumi biya no. Ye tuya ho sika. Sa sika na esa wo pegu ho. Na wo san share no 12 or multiply by 12. Afimuni nyina. Okay. Intini was so we make a provision. Ebia na we employee, we obi adwuma na yetua oka. Intini you have to know the exact sources of your income. Say obi a we aben adwuma de and I say obi adwuma de enya den abosom so say asembia no ha all things being equal na yebetua oka. Na wunim de woje. Inti wunim say meji 2000 me de say ebetua light we be de say wo hyehye to ho. Say na ebe ya waketua no baba na wunim hyehye da ho dada. Okay. Eno so kire say wo so manage wa brabo ni ye say na ebe ya one corrane deficit budget said the amai bibre na Ghana so ye ka ho no nti no de bia no wonnim roso no akobabosea wo hyehye to ho ohun na wo anso wutumi tro say okay se na ebe ya me ho nkwakire mu wo mentare hye nti no bosumi bia no meton tare mienu anase mpaboa ba ko because me hia mpaboa na wa prepare at ho at the time no so wonnim dia wo koto wonnim so shoe a wo be ko adwuma na wo koto wonam kwan so na we si wa dwene pi obi ho a onam kwa so koto show de be ko adwuma no ohun muka no wato e no so de kwa sorry ohun ebia no tumi fa ko adwuma bi na fe muka da no odno kwekwe de ha ko kwa adwuma so de mo wa bro one plan say okoto muka into no as we see what you say we na me koto. Okay. Could you imagine for sometimes the okoto no tumi to bi kra emfa ho e wo kwan so na botenti odukọ eduma na se kejeti na se katamanto so okoto no anya odensapia be fie. And so we have to be strict in our expenditure approach. Say ni pe na you make preparations towards that. Na you make sure say irrespective of what happens no you just ke bia to extra you dey no be savings. Okay. Wo kasa no do ko ka bibi se kebeya yesi afi mu no yan hyase na ko afa pen ne paper to ho. Meto ebia book, meto mienu busumi wei, meto bag, meto atade, meto ni, meto wi 87.9 yantanyo yantanye enti kwan be pa se enye enka ye ho mame nka ne sa enka ye ho yamfa nhye ye ho se si obi tie no pese wo hyase ya den be boa na obetimi etimi de ne ho awura mu a obestiki tu na enye se 9 day one the be wo ye ne na china bi oh de dok kan kra mi de mintimi ma ya mintimi chire. Okay, so I was Sabi, and then you shop brass. Never be not maybe as that. You could easily have a mental construction of that. Until over to me, what do I need to say? Okay, say this. Now, why down so? But in your Biana, you find so what that sharp memory. Now, or you careful about me this so. You never be or what? Would you see a man so on Shasma or Banu with DB? Amadia Kura dinner to. On this discipline as you can't hop no here be no better now say almost see a band home macra mind. Exactly. And you obu also what this kind of man obana da hop pepe. Can make of penny for. Aha, to me the question you go probably da ho. Sa for no so what is you could have a mental construction of it. But say in can papa mu a what na say. Na one list of sources of income na say be me do example because one we interview say be me adwuma wa Akoma me say me MCs so MCs no I say wotumi hu the last year we ye nyina say na ebe ya obetumi dey calculate the friend extrapolation no say na ebe ya obetumi dey estimate for this year nti bia last year we ye MCs enya skabe 20,000 nti wo expect say this year so be kosa anapo say obe make sure say wa polish ho apa eno no be ko nanim advertise ya be ko nanim nti na watro no so ato ho because last year wunya nti this year so wo hwe na wotro income sources ni nyina awia na wahwe dodo a de obenya na busum bia ene de obenya na for afemu ni nyina na afi watro o recurrent expenditure o rent yes say wutua say afi bia na ene afi ni be wu no betua bi mu say busum so busum bia obetua afi insuo bo last year busum bia na etesen ye the last year because e bia no ma bebre nsesan ye wonko wo 20 nkan ho na wonsuo bo no kwala be use nsuo nti last year e bia similar to this year all things being equal nti ebia insuo bo no mitua say ebia electricity na say ebia mi fuel na say one car so ebia transportation to edwumem to to mosque na say wo sese ni nyina gu ho bosumi bia no
na what they are multiply by 12 a year afimuno. Most times your budget a year for the year because like we said no at the end of the year. Now when you for tobia and no better hwa say assembly eto na say woni oboafo bia wodo ho beto so say na ebe ya yare bi nkobo na won fa areho also obitumi yare na wewu na enya yare na kunu but areho ne atete because sikakura na odi beto edura no kra bi ni ho ha asam kra tumi to obi say bia obi adam bia na be bitumi ko nsohwe bi ma so nko wesika nko bitumi dia fa lawyer bia na asem ma nipa ne free me sika ne ho nti na odi atete sa ewu nti dia ya kan say wo hyehyɛ saa no mani nyina no na wo hyehyɛ bi nso ato hɔ a saa asam to mpofiri mu a obetumi edo ho ato so na wo dia soso ho ano so wo yes afenu beko na wie ya wo hu se wo akɔ nsohwem bebre na even for ye kasafa foto a asam to mpofiri mu a wo de betwitwa ho no so wo hu se normal bo nso kɔ nanim de bia nti no se wo ye nhyehyɛ ya na wo hu kwan a in case se normal bo kɔsoro sen de wo adwene susu no ye to electricity yeto water bill na se car bo ne ade ne nyina kɔsoro a sika na wo de tu echi no obetumi atiso kakra e de abe augment with daily income na say with daily expenditure na so sa na tie de ene na e hono so wo se wo hwe ne yie because I likely say normal bobi ebetumi epeja because in kai the last time enya zero inflation our Ghana de bia no kakra wo so we should be mindful of how things move and move along. Okay doc say wo hwe mu a said the amount for BACS spend this cano ye dwene ho ayenti ase say bisika no and that ho say wo de be ya ade ne pote but the moment a sa de kron be fru ho no na wo pescato data bundle ya yetuto ya social media be TikTok ni Facebook ni WhatsApp ni de keka ho you spend the power yes you spend the power on data bundle e wo krum a said the see spend no then a bit in ya bit in limits unnecessary mechanic quotes spending. Yes, inti the na metaka na say there was some packages bo ha friendly. We share mashups ni bia because we are on TV Ubo network bidin akwa advertisement free but there was some codes bo ha oba utimi mashup and no boa ye wo special packages be a social media bundle obi ho ha na addiction no social media on TikTok ni Facebook ni ade some of the networks ni bi wo ha make it that provision say obeto social media bundler and no one to be because they know the bracket of age bracket woman and youth na be now so ebi mo so kra about 12 o'clock we to bundle na so what be Brazil midnight after midnight no very very cheap and they say we see kasamo so dia bet me stay akosi anajo 12 ansa no maye say we see kasamo no enya papa ni tell say we no to me rest area na o Brazil anwumre because we say we ni sika na sabi we ni sika house pa Brazil say we ye djuma dia different but imrate ni maba woni be ho o mo twan resource o mo na hwe yo eno aso mo ti ho say o mo Brazil ne say no it is better so be shift it ewia no you can have enough sleep obi okra na or your research online ni ade ewia no oye free ewia na da say na be ya obetumi atena 12 o'clock to match 4 economical to do that. You sacrifice your sleep for some pleasure by way of browsing. Doc, there work no metwase, but some of these networks ne so ni endini. What are ne say san ba ko? What are ne say san ba? Woni media ye mehi pa Ghana networks for no. I will say anka me no kasa. Na me credit san. Me enye na ye be use network no ye use achapa intika kasa na me no kana me credit asa no nka me susuyem no wo mama me no nkasa nwie ensi manunsi na ka next time mama ka chepsa won credit into from na pa say papa penyin na me no kasa na credit no fine na mwetwa me so me hu so enye se bia ye yaka efiri wode kwana ye yaka me da so use me koso use network intia na mwetwa nkomo no na won nkomo nyina ka oyem oh and I said to me go in Matthew so we want to say we senior man sir I was here for yeah dog na say networks no munim sabi ni pa ya o ye call no ye no use 024 no munim sir no munim say 024 ni nyina no ye sometimes wo mo ye promotion bia wo mo to be target ye no mo sa no ana so mo target wo mo ya we e no munim number
our system yes, and they can tell the purchases of people of specific numbers. They're purchasing pattern. Mo chip no yes sabre moto bi 2000 cedis ne 3000 ne 3000 me to na mo university that time na ni part of the skate kakra the year school na ye to aso nti 0244 ya che na wan kasa 0244 number for we mention ya na mu de akwese landline afro when you say landline from there we say me epic ti do ko wodo no to say 0244 so say me nka ya che yes mo to ene sika 2000 chama ye to eno kra no na no boy edin pa wo hwe chama ye to 0244 na no boy edin say normal ones yes until this no mpanyifo be brain na organ ha omo use 0244 inti obi o use 0244 na okasa na no nsi ye na wo hwe nyame ani bit said dok kasa e twa no say o hwe kama dia wo kan me no ya adwen e wo say am ya no si da ko jam ne ko mo office on ka che say ye nyane sa nipa ntana sa o china me ya available to dia da ko si asra mo nya botre ma ye dok aye mo complaint nti dia mo ye no ye mpesa nti dok wadaro ma data bundle won se ma ye kenya ye dia ko wie sa nkomo ya ye sere wo hu ye so serious say ye hwe mimi se ya metiwe bo so men nso na data bundle amato no yankopon ho an me dance ni nanso se sika na ho me plan for say bia bo so me eso a ana say my plan for bia 2 weeks time meto say 1 week meto say but esa ya na me ho wo so me data bundle the bundle besa den ka me phone say also social media no na me ho wo so cha ade ya me nya data bundle fa nko Facebook nko TikTok nko enko hwe de ko aden yeah so ya na me no empe me brand me na say meta check stories no rather tie bia me pese me hu me nya information about what is going on me call website to website and then video and then live nso as much as possible no so no I was able to me show so because bebre na no and no mo hwe no enye educative materials na dey o doc ye adwuma dey hye ho so enye yo ti spending na na e be spend but sometimes no o be say no many bo hanka instead anye wo be hwe no ma bia instead anye direct issue with your work ebia say TikTok ebia ba ko no prefer say Snapchat now wo hwehwe no maybe videos bi ni ade enye directly related to your work but say ebia open news items ebia ye na ye be finance you want to learn about finances and managing your financial portfolio ni ade fine obetumi akọ specific website obetumi browse enye video per se that notwithstanding if you're able to overcome that addiction you will be able to at least go to specific videos bia we feel say productive ababoa owo adwumem but the aka ni nyina no open adwuma betumi arrest enwumre na we start 12 free but pa say sikasem ayedin say na wa wo hwen so a we income no enya de obetumi de we see bebre on phones na obetuna say ewia na wo hwe phone wo hwe wo browse bebre sa na de our advice say well, if you have enough money to do that, no problem. But we are talking about those who do not have enough income. Also, you can. Obi a man, sika ne eba ne foto mu no. Ehun hian bo say obey budget. Yes, aye we sika for bebre Ghana ha. Omoto cars say de. Onim ni sika no kra no. Yes, onim ma no. Obetumi si dan we bubu no ase sin foforo na wasa kotu window no wa ye no foforo. Those people are there, but we are talking about yemubia. Say yam planning year ye ho betumi a kire me yakobo bosia hwe ye won krofo bi wo ha woji wo mu pay slipper bosia e woso no wotumi so wo mo ye amanya nko mu nua pa ne Ghana ana bosia nko ana aketwa na nkasa ye hwea bi tua so na wo mo de ha bi no system wo mo na wana mo na wo pro bi do atam sa because pressure dan so no intino we are talking about such people how they could manage their finances and we are saying that say we are addictive to social media na say chenchina chen wontumi nya idea shift no ko anado 12 o'clock if you have enough rest na shift ko so we obi a we adwuma dia I'm not sure so benya time a Brazil bebre but most times obi a you better na wa so many things it means that or enough time for that time ni be da na nwumre kwaye say na be ya wo maka bebre and you only scan to the bundle like you chia we are browsing just anado 12 am na what browse ya kwesi for you man say package na me say what no 12 to 4 two need data bundle we need scan to data bundle na we na esa kwa no omu see e kwan say mama network na you slow free night call aye free night call
ya wakatanga na boys ni bitumi eye free night call na no from ada bukana for data na from eti na says accord so the kind of course nipa na free night call ya ko bia wo mu ntumi ntwa kombo so e no ka baba ya na wasa ko fa na that topic aba na sometimes say settle go for bebre say free night call and it's still there but go for nim try oh but minim say be regions bi other regions bi one man ka ho oh but midnight bundle those things and the other cafe and once we make sure so I have enough rest during the day so that you can shift it until you have enough income to browse during the day. Oh you are any na doctor dey go am my tin e uni bi dia na ye di kan aka no e wo hwe na o sika sem no pese o manage ni yie na ototo ne emaye se de be ya won to data bundle se bi rough nse sika de a wo se awia no ne adwuma bia ya da bebre se de be ya to we won sorry se wo ko browse ya and this day we sleep na watimi ya browse ya kosi ahomache 4 etikwa nse eduro no be kati uni bia beti afrim na afi washa sia sada be 5 na wo de asa akosa nti ye da na jo a ye hwan kromo no na wo sleep adan ya wo browse adan ye to pressure ma ye ho abusiafo ye nje aboafo nkrato ye ba na ye mpeska emfambo dwumadie no ho ebra na medofo pa bi atenase ye ko ne nchen na ye ne na twetwe nkomo ye 3p garlic mixture for e na abetenase awie ya ye ne oba so no fefe ebebo enkomo abaya ma hen ye nuamini aba let's say yami adom Dr. Hoye boko why feel medas se monsieur si an kakanda kra me na me sia official pants fin committee medas ewie ya krado yi okay medas me chieti foni ahwefo nyina ewie ni mo bibia so official pa said ye kodi bronya na ye ne na 3p garlic mixture yakodi dibi ya num bia rewi bia wo se ye kai edupa no na ye san efa na ye nonnom said be ya niema bia sisi ye ntini enkwan na moja ntimi ne afrisa ne nyina betimi afri ho na moja afrisa ne die no etimi akoso wano garlic ekroje na yede aye adwo ye mfanka eja ye mfenso mfremu enu ntimo ahode no ejina ne na so na eye ntini makoma ni moja modjuma ebia wo yade bi ewa akoma ne ho moja ni wo ntini wo nyadro bi na no ma ne nyina betimi afri ho mapomode mapo etimi ayodia na eno ye hwe general health meka general health anya wa ho do ne sano e na mebebo so be atremo ansana na mepesa mde doctor number no ebetuja so bia na pesa wakasa for doctor one na chichen komo chesho ya bibi mu kire no for no why crowd se otwen obetiu na achiro kwan abefa so aso sai ade no ama doctor number no 0248 92 88 24 0248 92 24 so de mekika kai moje de frisane woni pedem ya dia faso kese ewo so eno nti wakoye ni pese bia na wadidi ni ma bia ho aduane bebre stradenam ebansade no bebre atwoncho munti no amanti na fontini mosisi eno nti moja entimi ni frisane emfa woni pedem ya na kofa ya de pepre ede abro so wonti ne no ba ya hodo no emusisi a moja na eba de force eba eko ebitimi ko wera bebi nsese ewura obo mpa bo wan se assignment na nyina akota faako na afi akota pressure ya de edi aba wo ye oba wo ye be mama me ne papa muti ne mo so ne awie wo ya de help a pressure ya de e ma ne nya wo dadwene e do no 3p garlic mixture e be bro nezi waketi na na sa ya de ne nyina etimi efri ho wo ye bibi kakra de na Akoma ebo periperi sisi na babre e pressure ya de na eto so no enuntia e ma ne nya wo dadwene pe 3p garlic mixture na nonom ne nyina ebetimi efri ho ama pomode mapa enso etimi ayewodia wo ba na pressure no enka wodi ho e ma ye mfa nto din e na adwa pressure ba edro na garlic ekroje de aduane di no eno ane de aye edro pebinom na emwa afebia na wodi eye situe ya de diabetes eye na mpempi ne ya adwene se situe ye di na kofa situe ya de ebre na so hwehwe mo bia ne wa kire se situe na ye di no eno ene na ye nya situe ya de na mo onipadua no entimi provide enough insulin e ma ne ho a na afa glucose woni padua nim e biodia na akogina wo mojanim enya ho enesesetena ena ya na kofa situe ya de diabetes e de breye no afa situe ya de ntie ko
ton wa ne ko ya si che yade enti ye chobi nan yade kro ye enti ye chobi nsa esi che yade kro ye enti obi mema yom ekofom adan na wotena ha ma yade ene wadi esie ansa P3 garlic mixture edro no yare o onyare betimi anonom enkofa o how bia emfa emro eno nti pebito ne frase no nom se de be ya sa yade nkitinkiti we nyina ebe fri nipadua ne so akọ ebi a wo so de eye stroke yade moja entimi ne afrisa ne nkonkwam a ewo wadwene ho aye friend cells no ena ya na kofa stroke yade no eba no eye sanframa ani nwane no ahodo bi a adwene ne hia na etimi e de afanshin yi no adwene no entimi nya enti wadwene di kan jojo pe na oni padua na kwa ne baabi jojo woseme hewu ye bona wonte uti na wonte ne fanyina jojo ayi titiriti na echo se stroke yade no na aboyre ni padua nim P3 garlic mixture bi nanom ebi ana ntine ne no ben so de medi kan no emu asisi eno nti na moja ntine anya frisa ne ankonkwam ma ewo wadwene ho aye friend cells no na kofa sa yade no de brewo pedro bi nanom na emwa enyi sa haw ni nyina emfri wo so afi wo ma bo so ni padua na kwa no baby eye otitiriti se ye wo nan se ye wo nsa obetena se be cha obesore ne mpaboa wo nan ru emu no afi mpaboa na nko emu aye mma echo se moja ntine anya frisa ne amfa bia ye ho na kofa sa wo haw no aba no eno nti wo hwe me wotan ho sensuan so ni bi pe P3 garlic mixture bi nanom na emu ani wakagina mu na sa haw ni nyina emfri wo so baby awo bi am sign the doctor number atudwa ebi a wante wo de fa number no for doctor wo fe na emfere se de yade ne tie bi a kire mu kire no obehunu kwan a obefa so aboa number no oye 0248 0248 92 88 24 0248 92 24 ebi ana o shame won so de no wafu ene sobro so na opese etwe e ma na hawo P3 garlic mixture bi na no bo se de anye woni padua nim bia ama wafu na ye kese no ni nyina befa woja na mu ababonten ama wafu na twese de wankasa wo pene kama won so de eye asthma entehye yade eneme bia fraframa yemfa ye ni hu na wahome akomo na akofa sa yade na abrew a edi wunya mesra P3 garlic mixture bi na no ma emo ho ban emfri sa asthma yade no ho obo wa na etwe won fepa ma obu nyina eye wo ya entna akwanka se anu adro eni ho 3 garlic mixture ba se ebebo eyi sa yade ni nyina efri ni padua nim won so de eye general body pains da bia honam eye wo ya waposo na waposo eye wo ya honam etutu untime enkwa adwuma da bia wo ye me ode ntoma atwonchom ho ehede mo saa weda ne ye se ne kra de ne jai sasabro no aba ema ne nya odadwo ne kra P3 garlic mixture bi na nanom ebebo eyi sa ho ni nyina efri ho garlic no wono ma enje wanum se de ye de ye aduane na wo se ebo wo untime ni no garlic we de wono ma enje wanum enya wo hwe esanse ye de anka twade kakra fra ewo kakra ena hahama nyankopon na boy ni akeka ni nyina bom e de aye sa edro no meso no bi na ebebo wa yiwe fi sa yade ni nyina emu won so de eye frequent urination sa Johnson tentam yade no obenya bema ensu enya eye nimguase yade okwoju so nimpo na Johnson ni twa ntamama na sore wa enkeye obekwa kwogina wo sa wo Johnson se ye de na Johnson ni twa ma ne sore ho ebe so we chekoko sentu bo se wa sha natade na okọ ne baby obesa ho na Johnson agene ho obero bi de manam Johnson tentam yade enti ne de mu ntutu eye nimguase yade wo ye oba wo ye bema sa yade we bi wo so entna ho emanente entna wo so kra P3 garlic mixture bi nanom na me nyina entimi emfri wo so wo ye bema nonom bi na emwa mo prostate ne ho ban emfama wo ni oba edi nhyiamu a enso na ekọ oba ne ho akoda ne eba no prostate ne hwe se be ye senso ne dia ma wo enti adan na wotena ho amachematew aba ho ansa wosemajo so na me bema mu emu hyehyeme ote ya wo ne bema mu ansa na wajonso obechima abosa wo bre ansa na Johnson kwetimi aba abonten aba no so bo senso bi die kire ni nyefe ase moja enye sa na Johnson nesese ye wo se ni ye kroje kama eni kwan se okọ Johnson be wi nso a wo begina ho sa se ye den na Johnson no entimi entwaye ye nyina na efro ka no
enti me na menyo so na ya do so esa na ho ye hi me nua be ma mesro pe 3p garlic mixture bi na nom na emwa prostate ne ho ban emfa emawo menka enya ma ne so ho ebebo aba fichikromu ya no ho ban ama ne nyina afi ho ebi na moja no abobontoa na entime mayi na ma ya no eba ne san me so no maduro ni bi sechima no emayi a na enu na nsa na etwa wodi no maduro ni bi bu nse ebeba kama afeni nso ebeye fe ya obi a woti bia be firi ho na fichikromu ya wontimi enidi onkwa wo bu nsa ewo sankesiesie ma wo ya obesima no na wo so ate de bia wo ya ha wo bu nsa na obi ehun sa abaye wo bu ne nsa mesrew patri pigale pressure bi nanom na emua enyi sa wo ha ni nyina emfiri wo so edro no ba no be ma enom eno nti wo to bia ma wo kuno no to bi na fa ba wankasa ho ban oba na wo skum ne so to bi ma no na emfa enko na mo bia na ya wo dadwene se me de dro foforo bi so me de no manom 3p yi bi wo de ema na hawo edro bia wo da so bia se ya brofudro se ya bibidro foforo wo betimi ata 3p no wo to a wo no ma 15 minutes wo edro bia wo da so bia betimi asai anom a enkofa wo hawo bia emfa emro na mu na wa hyene so ye de adepa abadwa so na nkrofo bi eye bikum edro no koto a ewo toam ehyewa epai ni ti no oyekoko garlic eda ho enso oyekoko mesra woko na obi fa plastic bottle bi e de maw se eye 3p ni bi anapiwak ene ya edroi esa yade na obodi na bia ensom enso koto sika enchene kra mo bi mfa so kwa ena wo achenchena hyene so se edro na wotoam ehyewa epai ni ti ni yekoko obi so ni kwanse fedi eka wonsem afa garlic eda ho enso yekoko hyene so ansa no bi dia so kwa adawo achenchena enye na herbal shops pharmacy shops are atiate se ye man mu ba bia okwa o se wo pe 3p garlic mixture wonsa ebetimi akebi enu ti bia wo hwe me ewie wo akra o kan shi na wo de wo pe do ni bia to kokens wo kofi sam na fe angel herbal na koje wo de asha na wo be ko Ekus pharmacy tema community 5 a little George Madina so anoma ko health alert clinic any post office no ND share Kumasi kwa Kwalinak herbal Dani herbal and Akoma FM 87.9 Albert Sam herbal Takradi AA Mensa Kofori Diagapsen pharmacy Sansu na Waube Komumuni away enterprise any cathedral no ND share Tamale enso Wafakojo herbal event electromatino na kope 3p garlic mixture du pay na nom na apomode mapa entime enya busuane dia me se edro no koto na wono wabusuane na mo nchemfa na base ebebusti immune system no na aboa ma apomode mapa enso atimi ayeyen dia eno nti ba bia no bia wobetimi ato edro ni bia nom enkofa ohaw bia emfa mere wa pomode oba nom be manom o ma me no wo fie no obetimi anom bi ebia wo ye adwumaden enti na poso nyina eye ya to be man na onnom me sorry so no me the doctor number no e twatwo for doctor cheche wo ha mu e kire no obe kwan obefa so abo sama mo ya bia ne so nko na dro entime nsa wo frɛ na wakoye doctor penin no owo hu nimdie obeche kwan ya obefa so aso sa ya de no ano doctor number no 0248 24 Akoma FM me da se papa pa nyame onhyira pa fa yanchi amadok osi ya chia no ema no afishia pa ebusia for 3p4 ne omo akobon komo no edro ne je ne se ntu benya bia to pharmacy chemical and afa herbal shops ahodo e ben nyina o feature wono bowura hokọ a wo se o pedro no a ye de garlic aye no hyene nso se etoa no ehwe ho a ebo amanfo bi ahyase meteti omo ye bigum den womo de ne de ye plastic bottles mu ene wo na papa ne de ewo glass bottle wo hwe ho a na ageta na pai entu koto ato papa no na obia emu amfaso. Back to the studio, your Dr. Egusua Echechenkomo. Dr. Evans Nuno or ye financial economist. One in Egusua and a bon komo, a fire sika sem, a queer befa so spend wisely this year. Na Bibian sweating me a quank, and say, I feel na kogu, Yasha for frase. Tisia and Shessica Samon 70 ye, Naya to 2 year near and dinner 7 years a quashua. There we are, Sieno. Na ya bobo siya na Eddie Shia and also Yempeno esa. Tido Quadaro Macua baby.
Okay. Yet was so na my yansha we be in free as say. My yansha yen basic we find say savings tips no. Yeah. And one sem kakra so na yanka. Yes, good. So you see, sir, who we are say when I say wabrabo no savings and come 87.9. when you complete sir. Now I say ebano financial freedom when you be. Okay. When no now economic freedom. The mother of all freedoms. Okay. This obakwa wa wariase. Na se ne sika sami ya. Otumi enya ne tri didim kakra, otumi nya no ho, etumi twa no ho. Ba se wabrabo nyina ejina nipa bi so, nipa no tumi ehye wo so. Eji other right aka nyina akra fa. Men kwa asori biem. Na amfanso weje asori. Me ni say eduan we me mpie sa time because on no show. But say one no show ho awodo ho. It means that economic rights are very important, and one of the ways to have economic freedom your savings. Okay. Ekwan be na be fa so esi. And once we say you sika yenya na yes that plan say yedi na yeje bima ebro so. Nti we don't spend more than we earn and we don't even balance it. De bia no e was say yenya surplus. Hwe anytime ubenya deficit and I say ubeye personal budget we sika do e ba won chen no e wo from say de wudi no ubabo bosia. Nti no or maybe even at the national level or maybe odisika bro di onya so no bosi anko na obo obedwane akwa yebef intino as a person, as an individual, as a household de bia no make sure say wuni usika bro di onya so maybe nka ebika tientia gu ho na yemu bi wo so ye disika kwato banka eno an say da bank ho wutia saving insurance na etiu ho na etiu wo se wotumi kɔ na wo kwaji wade na wo di sie because ono no fence ye ma it's because of discipline intina ebia wo pese insurance bitel anase susu ni bi eti usika anase wo ankasa wo de ma obi na odi sie wo kakra but se wo ya na se ebo anu du pempenso obi a wo se wo gisika no na wo ankasa wo de kɔto obetimi de ato treasury bill okay and na ye ka say treasury bill rate here about 26%. Now he says yes it say January what the 10,000 ekoto ha afiri be kona wie no betumi nya be 2,600 all things being equal say normal san but for now that is what it is until even say normal sakra na ukon 1 year what the to was be to per annum me the to afi muni nyina na that is what will come to you unless say be person year 3 months and e be ya ho kire na say wo hia and that is there and you can alter it you see obetumi aka say okay bosum bia so amomfa interest me year 3 months bia amomfa interest no mame na mun roll over principal no and I say there anyhow you want it better sense say obetie sika na gu ha na won check obu ane dey credit current account and I say the current account wa ebi meka ho and a banks no say the current account no so be bi ka ho a 1 cedi 2 cedis no mo de toto so insurance no podi ane ebubro intino always we have to make sure say we are investing the accumulated funds so that ibenya more benefit out of it that always standing no. It also goes with discipline. Being financially disciplined. It means that when you know maybe Bianca obey, but show also. And 1 year semono. Show also. I was just 1 year semono. Doc can you use? Say, dear, why you addicted? Na who free more fino. And you better. Oh no, I mean, so ubu composure with here. Most an empire, you know, obu otumene na namfo boys boys ekotran baby. Na wo matoto nsa bebre na wetua ka wo nyina the question no say ni na be yie na asofo bompa ye fast bompa ye sa ade enso sika na nya be yie na fa eguni yem or the top bottle so eguni yem oh into no the thing is discipline e key wonim pa say ye program or next house program oben woti bibia woti be club bia na bibi ye program ho anyumtofo ya baba but one plan for that into any gumasumpa but made up you see and sometimes we spend to impress people ye pese ye disika na oba bi hu se ye wosika anampo se ye shempa bo bi na obi hu se ye nso ye ni patitru intina watch akoto Rolex 30,000 ono ankasa de kana bidum no hia Rolex o ba se na ye be ya na sorofo be hu se ono so no kakra wo ho inti nhwehwenim expenditure nkwana yemu bi yegu system no yeyo na sika anka ebetumi dia savings nanka ye ba ko university dey try admission fee no
ye dia koto show ase ahya ase no ena so bia ne brabo bia no kwa fa so nya sika into the fact say obi ehye suit bi anase obo tie bia na oye bibia eye expensive na nhyesa won so chenchena fa hwehwe nim ko challenge no na obi na challenge no wi ase because obi okura na kwa fa so nya sika no on kan che obat wa hwehwe na brabo ni yi say ne ho nkɔkyere no also one planet make ebia no wenyini no kakra no wo be 50 years won so 40 years no 10 years ebia odi 20 years no okonye adwuma bia na sika wom onyaye no odoto dan anase odisidan mienu bi si ho nti rent ne ba but onye obi odwe nanum no on kyerɛ won so nti bosom no so a na ne tenant no etuatua rent na egu na account mu na odi ya akesesem won so we obi adwuma bosom so ane ama 3000 chenchena obeto ne ka ni bi akoto ne shoe ni bi na odo ho ato no meanwhile no ko bobosia wo so ye ko pay slip so a e kan ko a na du bia na nipa ye da nipa kana nipa ko doje so the truth is say ye betumi save a ye hia discipline ahohyeso say ye hye ye ho so say eno ma ehu hia no ye gya ye nye na enya kwan de sika ne bia to ho ye de to ho so a na ye me eni edi akire na ma menka say ehu hia say ye vigilant into we ATM card no any checkbook no e kan say current account so we expose na very dangerous because we should be onim sa no manimu a we do ATM card to wa obetumi afa e dey shopping online yes just the ATM card and saka obetumi dey shopping just as simple as that today yenye until we don't expose your ATM card obu ane dey no we expose another that fee na no because normally the man realizing say most online shopping no say wo to ade ne bo no so pa sometimes you need authorization and site bi wo ha e bia your first time you might need authorization but we obi a what to ade online and them rant them about obi a to ade from online it we obi a what to ade online dia obi ansa kan wo ATM card sa ade na auto no enya ade bia e kwatra 10,000 ade a in most cases auto ya pa payment successful nti di ohian se ne saka o kada so fa pen e chochro numbers na we chiri no within expiry date ni ade na we otumi ko shebe bi ada na ne beje no na wato ade through account mi kakra en na se wonya alert mobile money alert ewa e free o bank for no ho e ba o phone so take time and read it obu a wonya alert bi officer ko phone bi na a taxi e bi a loan phone bi kura na a taxi me loan no anytime obenya alert bi a hwe if it has to do with your account follow it up so who use your bank now say ama make sure say I reverse it and reverse yeah follow it up you see sometimes say we be a sikata for account me bra but me obebu eni egu so but ehu hia say we say ebe me eni adaho say na ebe ya obi muye nna say momo fraud ne sa no ma nyina no e ade bi a me sometime ago Akua beje me 500 days na me so oy kromfo because it me catch say sika me dey say anyway dey 50-50 other say obewia na say wo dey ade baba but we wi anya hwe because me say obetumi akro no so a senior man me wia me say man no ano oh yes and I just recently kura me say this scam obi na ekodi different number see me ni pa say nsa ka ya check number na che say masa ka ma brand number me dey ono no dey sa number na ma me nti ono no ma me wrong number na me send ko wrong number no so ye friend pa no pa ka share ne say ya send sika man wa brand dey nti on send ma dey ma me back sister ya friend na be sin no wanfa na me suspect no ni me say sika bi aba no abedi no wa nya ne dia wanfa ko no ma ka masa ma say so afa na wo be chire yes o hia chire mu yes nti wafa na me hu so hia nti me so me twa so but the truth of the matter is sika ho ya den okay sika wedding ejine e was say me ni da ho say na ebe ya yen say ni sika ma wrong numbers and say yen ma ye ho kwan ma obi muye because emre ye wo mi nyemra ye di sika che wa bra enye yakoma bi say ye de che okay won say sa de che no so ye na nhira ni mu debi say ko di amemene mfe so exactly ka wonya wa de anka wo pe that is it ti ye de ya nhira ne de emma ya hwe savings tips no ye be ba be hwe investment tips no enso won semti ma ye mpesi kakra bi wate na ye wie na se bi ba dodo a scan ba dodo na de bi afro to ye o send the wrong number so na etimi aye bi aka ma de ama o ebusi afo enkomo no ale egusu aye di no ye sika semo se me se we nya sika no wa hwehwe ne ma ni ya enu sabre ya nkwa nkosi afena wie ye no na wasaba besi
you will that them why you nko besie adan ya wa enyeska endi bronya ni bi eya say ha adwen enti na sa abre ya hyase e buru nsuo se de be ya ni be ya kokontem ebe ya kokontem na ye hu de wo se ye de ni se ye na ma ye sika sem onsem no yetimi ahye ye ho so e woni ema bi e ho ye ne Dr. 3 days no Dr. 3 days e ja ko yi jini bi ya sem Dr. D 20 minutes na fa ko obo Dr. D hey Dr. 3 days no obo Dr. D o matna se ye nko mo nchen na ye nbo nko mo ai official me de afem ko ma tin ebie net say e wada na afem de ja ka so olumai me so ma hwe me hu yi dem se won so won ye nyako pado aya ma pesika sem nso yi me say die guys ne rough me banami tie doctor na de ba ko na me de ho hwa no se me nkwa na presenter me nimu ma haya kwa mama chena yini komo wampa obeton adruma yendi agudu nya sawa be ya me so obi sa doctor oh de mi aso de se mi am station secret bia we ni go to be there to be ye we are generation obi station we the whole Ghana and America it the other to be there to be there to be we dey be so producers me say haya kwa ogun ni bi papa me nko ani ni pa presenter be hwe bi we pa presenter abi hwe bi we pa wo de me son ton wadro ne ko ya me chira ko de ton wadro ne ko mi nto wadro na de ya be metie fa asambeti nto wadro on say edru baby na so obi ka so yare a ade ba ko a enimpa no wo say odi ka dwene ma no na pomedi na yare sa because yare wo ho ne sesika sai agunja kra wontumi ndi na ayare sabia no so akodoso nti mi kase ya doctor bia be kase ba yare sabia onim say even mu stations kon comfortum friend bebre na complaints asa me ko doctor me siwo me ko yesikese because sikese enipa me yare anya say onya hospital a onko obe kopa but obe friend doctor bi sika obe ka no afi na ode me yare ahye no boto na ode adana mpaso di nti ubete yesi asemesi 40 something 30 years 20 something na okọ yare ni wo na enu na doctor 3 days ehu ya mobo etie yensu frɛ na waka kire ye nyina na yetie fo se obi keso oyare a ode on ha no yemfa nimpa no emra ye de ne ba de ekura nisem na obagina wahwe no we oba panyasam de inti sa wo TV no so a obe hu se ye clinic obe hu se numbers ni buso no me bia obe ye bia fa awo Dr. 3 days aso no me bia obe ye bia wo de nya be to so a no me bia da so bia wo de peke o peke a friend enu ano na na da so afi obi tie mi na so okay na say me ya bema me mema yo no enyina bran nti onya ka che doctor bi to say baji mema edru ye nye nkan jo say baji mema edru bema ye ni ne be ye de ne say wo mema yo no first net say Akoma FM 87.9 Kumasi. Two runs in a corner in one tick, and then one run in 30 seconds. No way, Jamie. Into your bummer, man, maybe says, okay, and we are bear man, I will show you no wood. No, member, some Akoma. Yeah, the abo near tier 1. You have a group you find a quick start. Okay. Yes. Quick start, no, or good where you took up, baby, and all start a car. I can't hear Channel, and one day just what they said, can't do. But the bear side to me just one, Miss Low, a Cobani side as a fort air. And may I will tell me, say, was so good, Miss Noah, no good, Miss One, I said, we need Miss Noah, Shamia. The other way, we are bear Matias and me. Remember, Akoma, what I be said, we have a quick start. Quick start in the area. Oh, but for Kubensu, a Chinyaji, for Kubensu account. For free fibra, Kubensu, with the way you crowd book, Kubebe 2. Let me use you, she needs to go web, and I bottle water, never blah. We buy the drone by my tessa powder visa. Into the Bama worry. Now, when we wear the pushy Kubensu for Manakeke. Now, about Doctor Nettie, Penny be a waiting to be any Kubensu and Cassandra say, it to me, Ayo. Nessa will side the Akaya quick start. Akoma FM 87.9. I say, baby, me fair don't go for your concono. I didn't hear what say, what did you go phone bros now or the qua, the Ayana or Moya said, I me want to make one or say, oh, and now, oh, yeah, okay, one ton, if I show into the idea or not our clinic was said, yeah, by ya, Yan Nanka see a dear and Nibe wounds a one to send 1 ton and the Nayanara.
ya ne papa no in fact yana no etentamwe e ma ne mu oduro no 72 years asem na meke papa no ni oduro no wie na obapa o washroom na waba o ba no ama but o washroom aba fe washroom pie ya atade na wakeka hyem no afeida otutu obusu ni na se ne de be ma na peja ntafe no keka hyem yeye nti se wo hwam ya na wo tiemi na no member ye de foma wo de abra na ye mo ya quick start ni bi tie ya mo quick start ni bi a wo de foko fe wo so anoma na ye ho na obapa wo tiemi a me member ye de fom ana me kunu member ye de fom obapa ye we duro bi ye fe no matiaka wo so say me ye no me pa cho wo ba ye de duro ni ba ma doctor lecture say the tutu awode ye shede say me bi nkoye wa himfie ho eni ma bi nkoye e wa himfie ho eni ntini say ko ba ne sa de ba buo nie me pa cho baji ye duro ni bi me pa cho wo ya je duro ni bi a doctor lecture say de be say use no obapa wo kire ye kire say de be say use no say ko use edu pepepa be ma na de biara da ma ye ho ade o kire ma ye ho ade na wo kire ma ye ho ade ntimi ye ho ade no ono abeti akoso no onko bebi abio won so ye oba wa ware be bia wo kunu na wo piepie be na ma ya afenfia na de bi di nechi ne sra wo sister pe wo kunu na je wa ade se je afa edu ni se magia ati aka ne so no se wo nya yusu edu ni bi na wo ne be ma ni hye wo mpa so se kai eno na be ma na onko bebi abio sister pick number na egu tv no na wo ne nka sese wo ne doctor penin ka sese ya number ni 0246 59 4117 0246 59 4117 abapa Dr. 3 days ashoye ya ayaresa bia ba ko a se uko medical doctors nche akra na omutumi recommend mo se se yawe die ye dumi hwa fa ko Dr. 3 days o omutumi ba ho ebedi adanse se doctors me se memra ha obenti se memra ha na ye se yewu se ye adwuma kasa nti obi ho se opawo na awodo no de atie nie ye de be ma tie ni ya ma a month 1 month say na bo shi ni su wi afa ne woni kuna ka dia ka jinimo ho ne ye say se be ma na sa da ni mu ofumbo na so so wona wanda wo de jano na teta no abebi obabi so egun kwa wo de pa botra botra pe obanya eguna no wonam to the stand say ma na si kase se nkwaji a enu nkuni hia no wonde na asin tumi nti okofa ne baba na efi na asin che na betena to okofa ne baba na fi na asin che ode ne betena ya bo so me ba ko no de ye egun ma ne kakranka ka baba wa ye egun ya no puchi ni se ko okunu ho sa de no ne kwada so wonne ne de wi otesa na yase ya ne ya enu one odi take the seat enti Dr. 3 days sa Christmas we enkokọ ne enkosu ya ochema ne na no because obi a wo so na de ato no enti we pe party ade ba ko ye me fe wona won se wo ba na wo pentafo a wo de pe muka wo pe be ma pe muka wo pe ba na se ko na to shishengu no de gu to the sense wo ba ya wo pa no de ba ma ni a shobo shimi obi mo se doctor me pentafo ya me ya doma na me ke se ya wada ochine fie Dr. 3 days betna se e wo kuma se pampro no etimeti Mumba Junction but so wo nkran so a ya wa ashama tulaku Christian village wana house in Dr. 3 days na wo nkra proper akra proper no so be ko old ashoma ocha Dr. 3 days itinase old ashoma we say brother ni no oba po obi hwe ya wakaso a onro tube station obi tube station say papa last na wo ka we do ni bi wo tube station ni fa camera yi e be ka cho se fa ka na esi wo na Africa Junction we say na Africa Junction pe ja oti hwe obe nkuma Dr. 3 days dan de fu na ochina baje do ni bi oba po obi tie ni o challenge na ho na asema okay na ne se odawa otise de tinkase no ase egu na ye pe doctor oyenkase we adwuma kasa nkase okrum ha me pa cho doctor bia dance se e Dr. 3 days o duro bi so ode ma wa na sapepepe ese se wunya nsunsun ye se anasa nsunsun so bi ye kan se wunya example we say me hu Tommy nti na se Dr. 3 days no nti we dey se we dey femi say tima e ya na we ba ye person video wo your friend before and after because about to do ya de neba utu si kukuru basic hwiri mankasa na ya de neba but abros wa boshome na afi wa ba na obedi dance here enti emesa wo hwemi na wo ni bi o papa bi o ma bi wo stroke a mesa de obaye ni femi bukem yenta ngasa femi bukem sa wo bi hwiri ni bi bia be kan na fa na bra wo ba ye be pam mema mbe pagya na afri abros ano na omode ne betene wo wi a ya man nansa ono anga se betene wo de video mu se me ba na bitwim na ase me ba na de matene hwi mu betene nansa bi nya betumi sori yesi sa kakra enti abros wa boshome se wo de hye na wo de ne ba na ontumi nante no otumi nante na no achi otumi kasa enti enne eye ya wada ya me ya mu wo china Dr. 3 days betene ase fa number branch bia wo ben na yanhwe no number ni 0246 59 4117 0246
594117 me pa cho sa wo fe na aye busy a Kumasi phone na mon fe 0553 0553 21 35 87 0553 21 35 87 about the me twa to eni hwe me tie me ba fidi atwa wo hia hwe doctor tie fefefe a oni bingo ne senke woni hu na baba nke be ya na eni yade ti asem ye eni yade kase pa ba ko eni yade ha nkofo ede nkofo tu fem ebubu nkofo obi si me ninti bitumi nkwadwuma me ninti medwuma esai me ninti obad me no kro jami sa afei na eba anase wo ho dada me pa che wo ba doctor ba ko a onfe biongwe ni so na onye emi operation na onno we duro bi akwa ha wo na obe na nsuo safa wo ni so doctor 3 days na oba ne wade ye ye nsuo bi o kama egubotu mu fefefe oba nurses ne be chi okwa ba faso di ahuru weni so oba pa ko fia na pa fa bi huru wi yimre doctor na be chi so de be si di ahuru weni ni so de emnu na ye na ye nkofo wonwa da na ma mi ba ko so na ni ya da mu di nsuo na ye da na mi nsuo wi fie no so mi di bi huru weni so ma mi ahuru weni so wan ya na mi anya hwe ko pe mi say obetutu na na mo bro Christmas in 26 na oba ye nche bakwa ne ye breki aye man e duro ni bia e na ye date yesen ma me na afraid ya dance yesen ni no se se do tumi hu ade nkakra enti se wi tie mi na wo eni ya de abacho fabra ya branch bia e wo ban wo akra me se ye old Ashoma udu a we say Messi e wo Aloway Junction udu Aloway Junction ho a we say Dr. 3 days bisa no wo ka so nso a we say me be Tuba station udu Tuba Junction so a we say me peka e ko Mama Africa Junction udu Mama Africa Junction me pa che no anu Dr. 3 days abo san de si wo no se e wo eye Kumasi nso a Kumasi no ye wo pankro no etibetim tie pankro no etibetim Mumba Junction enti se wo tie me abewu mi se sia Ashama nso so ye wo Tulaku Christian Village e ho na ye hwe nyamemba na mi ka obi beka se na mabati no ni TV so a mi ka se de mo ka se de na ye ba mo nchen ya ye sika ye tumi tua da bi Dr. 3 days nkuwa na what times bi se nimpa wo defem a o su no ba pa sa nimpa no ye nsan twa na ba enti sen ka oba fe doctor se doc me fa sen na mbra no ono mpo ni doctor e no kwa fo tumi ka che ofo se ma me o fra doctor ka se me fa sen na mbra doctor ba ju sikedi o de fa yade na mbra enu ne hian na ye yade ya dum ne ye mbuo ese wo yade wi a o asebe bi a fabra fa beda Dr. 3 days ase enu no what times bi o ka se e fiti koshia e kwapin aeroplane e de badana ase a obaje na mu se o ba sign de ya de ntumi nka for ya de ne bra na yan hwew ya hwew wi a o se me ho atome afi de medam ase na de we mu kra ye titiro mu ye stroke no kwa de ye ngbe be hwew free 6 days me wie kasa no ya de ngbe hwew free 6 days ya hwew free 6 days after 6 days no when we say me ba na me twimi na ase me ba na me tete hwe mu ba mo hwe me 6 days free no afi me tumi keka na ho doc afi de mo ba je me sen na ya ka kesika kakra bi enti numbers a me bi tudwe pa cho wo problem bi afre na tumri nkabra na enju sika kitwe bi na fe fa jiba yarisa e 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 0553 0553 21 35 87 0553 21 35 87 branches ni na be yejuma embe yejuma obebe ye be pon 4 to me ba ye be hwe china so ye Friday ye be hwe osoro nya okese ho afa bro nya chi ho afa ye me hire amen mo na me yad mada se ni be se shi ye chi ado e ma na fi apa dokati abusiafo ne Dr. 3 days na etwetwe nkomo efa ya pomuden ho ensem ho na adwumadie no Akoma mu nsem live on Akoma 87.9 FM so yedamu so live wo Onua TV so abusiafo nkomo no ane yedi no bronya ne ekodi ba ye ncheye amanfo bia spend sika bia ne ni so mo spende wo mo di sika no mesika na su fefe wo mo di sika no kwan bi so mo dwene ho mo akasa kra no wo mo enti ase wo mo di sika na ma fe de mo de calculator to ho ebo na sa ma ntoshe su sika na sa ai wa ntoshe na okotena ba ho no ana wo je preko na mo je aponche je na ntwinam no na aka ase no na ye de ade je nsagusuo no ni nyina aka ho bi na masika no ahye eno ho nkomo ne ye di ahwe kwan pa ebetimi afa so na afi
afi yetimi spend sika no e wo se binyansa kwan so ye de hyehyɛ ne niam abɛtoto ho emra bɛto ho na ye di sika no yetimi adi ne yie na ye nkodi mfira kyire ma na ye bedi e de afira ni mu akɔ akyire na bibia so atimi aye kama na amabosia abo amba yakɔ mu basabasa enti ye ne financial economist Dr. Evans Nuno ena edi enkomo no dogusu a ofia sei doc akwa babiem say ya na ye no ya mpeska enyi kama pa enti ni ye hwe savings tips no ya hwe no wawie ye hwe investment tips no so ho nsem kakra bi yes enti investment no de ye kana say empe bebre no say we obi a wotumi investment a ya na de wo de hye ase no wotumi da na wo sika wo ma eboa pa enti no so obetumi ada atona asema wo sika awo ama wo mfa wa ho de enye ne nyina de a ene na investment hu hia there Ghana no awe mo say ba na investment limited kakra ye wo be 3 openings bi wo ha eno de ye da so na active ye fa ne say ye de kan aka ba ko asema dada treasury bill as say ye kan insi hu for 91 day bill no 26% ye wo savings fixed deposit no say what me ko bank wo say me pese me de misike ebre emamo na mo de to ho 3 months e bia 2 months e bia 1 year wa abra me mfa me nsanka sen e na mo de be ka me ho me pese me kire mu say wo de usika ko banka what me ni bank no e dia no say de okoto je ne wodu sa na tie intene wo say first ne wo base rate isi ya no you can reference rate enti wo ko bank bia na bank no wo interest rate a wo mo interest no emma fom entrasa but etumi kosoro enti ebi wo ha wo ka wo mo say bia wo na wo koje bosia ena wo se wo pe insi hu bia entumi emma fom below the base rate but obviously wo de wo sika komo mo obetumi a kire so interest isi wo mo de ma me die so mo fa bi nka na wo mo no plan especially se sika no mu odua what me no matter yes what me no matter say eka e modu be san kwa oh even from 20,000 dey ko nyina no what me no mo etna say 10,000 and you should it depends on the institution bank boy e kase nti 10,000 photo and you should also be mindful of what is the prevailing rate e was what me eko other banks eko hwe de eko so na say what me financial consultant na ono no kire mu kire say okay bank we wo mo die to say but say ye sure say bia ye disika ne kono interest rate ne ye dia yetumi e de mo so mo fan to fixed deposit say wo mo nyento enya de ye de say beka gi say bia asem bia to ye pa ye twa ye ho entwa ansa ye de yensa aka wo de mo a say 3 months na no mo ko ye say 1 year eso a wo mo di interest ne beka ho na so ye nka say ya na no wo form say treasury bill rate no in most Ghana has most of these deposit interest on fixed deposit no lower as compared to the treasury bill and a treasury bill no so has MBNC ya na say wunya financial consultant no to make sure say likely say be ko nani na say bejina na enye na ehun behia say nka we na 3 months e boa 3 months na ye 3 months no ka bo ma ya na so say 1 year just say bia wo suspect say ebeba fo so wo suspect say ebeba fo mo dia we ye no 1 year na ebeba fo ma enka na just wa dodge nti de bia na say wunya obi a to be ready economy no na omo wa futu say na wo ta bo ko ebefa so ato na nyesa sorry ya na wa ko say de mo bebre ya na ye no ena afis nti ebetumi na possible say me no me nyina better treasury bill ne ba me menya fa so asen do we the same amount okay ena afis no say ye eno no free ho a nanka ye bond government bonds but na say nam haircut na de ama ye nkofo bebre ne enye punk na edutwa wo no ho bond market no obi so pe police cat o ti na ye ni sakora adwin ama bond market na some way but then quite apart from that the mabubosi obetumi so go into partnership with a business person into obi o ha ebia onya imponche wono we ye nurse ni we ye journalist we the time odi benya ponche ne bi ebia wo hwe ne suban na emu ode otumi ko hu ne se o wojuma ya we ye ngam osika akra ho kampasa me de beka ho nti wono be ye the friend limited partner na kire say nam say one the time na ne management no won fa ho hye bebre ni nti no asamba yentumi fa ko edunu mabo wo so nka because wo de osika keke na wo de beka ho nti na say mo sign partnership deed and as a partnership agreement
in that agreement there was a would to say we limited partner. Your liability is limited. Not just say ebia many Akoma FM rura ena a partnership no. Na me dey say many time into misika na me dey man the baby and me dey minimum bi bosom so na or the infaso a ye getum so de mama no amame. Okay. It's a me limited partner there. Any assemble me nka ho. Infaso ba there me je me dey but assemble me nka ho. Me nka ho because I am not a decision maker. I don't take decisions. Oh dear, the usika na the investment bi na akoya na kete. Anti no assemble obeso. Dey besi wo ho de. Na se adwuma no gu nso e. Ejuma no gu a it depends on the agreement I want to boy. Say ejuma no gu a na say manya any solid agreement biasa first of all you better on no mamo ejapade a ejuma no wo no but because we are limited partner na enya wo na we take decisions in it we dey na dey mama first the ono no take decisions so to me take decisions for me ejuma no gu ye no ono ne dey ahwa na bia kem na say accident say just shit and na say bia bokoto car ena car no kohwe ase se car no kohwe ase a na se mo nya hwe kra dia ene na risk of doing business na bia no wo so no ebeka ba se normal no bi kai car no e bia kohwe form part no mutumi twitwa eto ya wo dia na ebetua na first se na nya ya no se wo dia no ene ebetua na first imagine so akoto car be 200,000 yes na mo ye adwuma se why uchi a part of it ena nipa no so e dey 100,000 ne ba na mokoto ka na eye adwuma mamo na ka na kunya accident yes mo aya condemn enti wo limited partner no to a wo benya say limited partner no wo sika say na wom enti normally ye hwe creditors wo mo a adwuma na de wo mo ka wo mo de na ye betua na first na se yetua wo mo a adwuma de wo mo ka wi a na ya ba se nka ye shareholder na ye beka na preferential shareholders womo nye ordinary womo eskafu bi mu adwuma no mo diska ba se womo no sika no emu amo nti womo sika no kra boa mo sense momo bo womo no nti wo so na wo yi adwuma na wo do sika man na wo limited partner no na wo liability limited no se yetwa part we bia wo nya ni nyina kra na yetua enwuma ko ni ankra mo sha ade do womo ka womo nka adwuma no ho no obi wo no ba e bia makoji debenture you are holding a debenture say bia makoji sika bia long term loan bia ejuma ni tuetua bank bi the bank bika eno no bank no ne mo ni business deal bia de ono mo wan say mabobo sia na mo de neka nti ne ka no sika na oje okay nti no bibi atwenchen bi sia e wo say yetua sa aka no first but the mention say yetua sa aka ni nyina ewie na aba mo na mo ye business am di ho mfa so no eye wo ne wo a we limited partner ene de ono ye actual partner na say o hold business na no ende wo de na ebetua no first nti say sika no nso kra na kakra e benya de ama wo no ne ye de ama de beka no de obi na kan bro say ahe ene na sika na he sika no ahe we ya de hia enye ye de senti nyankropon ya adom on the 25th January 2025 yakoma yaka bomu edijumade sonko bi ebremo on sa santema de mo kasa ayete mo bomo ni ayete ase on de mo be kire no aha de mo beka bia no ne ese ye be ya ma mo sanse mo da ye na Akoma so de senti nyame ya adom asa memenda 25th no ye de eye Akoma health walk we eye mega eye bola eye bonfrete eda no ampaye ebedwa wa mabia wa ye ho enti obi nkan kire obi na obi nkan kire obi na obi nkan kire obi se nyankropon ya adom on the 25th this month ya the mega health work no ehhehhe so yakodi di bro nya no nya ne ahodo nsrade ya no mo nsa ye nkwa na ntene ye sheki bi mfanwu dan doctor beba oba odni fiefo nyina e ka ho aba ne ye nyina ya nante atnetene ya pom enti wo twen de yi mo ye nsori fekuo mo ye fan clubs ahodo football team supporters afei chese ekuo bi amwom keep fit for mo nyina ye to nsa afre mo se momra na ye nyina ye nka mom enante ema no enye fe national song se mo ye kuo sa na mo wo branded t-shirts bi mo betimi ahya ma no aye fe dodo esanse dan ye be hye ye de ene obeba na Akoma FM na egungum na ye ye no na ye ne yes ne no enti ya no ma hye mo de na ba na ye nyina ya tena se anante abo mama na ye kama eda no be hye ase eda no eye 25th ahomache anasa no pa 5:30 no numa ba pa wonsima aduasa ena ye be hye dwumadie no ase na ye nyina ye be bo ademu ahia ewo ye nimu ha ya Akoma FM nimu ha ya ye ne kuma city mall no ena ehwe nimu
na ye sha ase na ntifiri anom saa no a ye bene na mukuma se mpatamu bi bewura mantwe bi bene na mkwan bi so ne ya bewie ni nyina ewo asokwa astrotef ne so asokwa astrotef no eho ne ye beba bedi asa no ya no mosi bibi we fe ne se aerobics ye beba be ye ni nyina bi wo ho ene ye koto sorry up down ya na ho ne ye mede come for be shake your waist ni ade na ye koto sorry santi ya no eda ne de ya be hwa de adwa pagigina mo bi agigina mu tuatua spatu say do won na ye fe na nye ya ebetimi ayi na sinchen san se Christmas no waya adwuma ne ade nti dia na sisie na sai tini sa ne ebetimi ayi na film na wangu ya ni mu ase unsa ti da ne ya bra anti bi gina mo bi ya keka ho a ye nyina ye nante atenetene ya poma na ye fe na bibia nso aye kama adwuma ko bi aso ya sen midimafo herbal clinic ochia herbal powder Congo ointment Jovi travel for jobs and estate agency and afi Dawood herbal hospital we mo ni adwuma ko ma so ya sen se ye ntimi nante entenetene ya pomu ema no enye fe enye nikanti chane so se nyankropon ya domo a e on the 25th na dwumadie no e ba so na ye hyase we animu he ya na de awie e wo asokwa astrotef no amabia wa ye ho pa 3p garlic mixture e wo adwaman so we garlic mu enuane nuro ahodo papa no e na ya twe ye mfra mu ye noan e na ye de aye aduroi enti ye papa se de nyina anyim se garlic de ebua ni padua ni nyini ebua ni padua ne nkanko na pomuden ho nsem no se unya dupa ibi no ma bibia bekoye di ama wo oni yare beto nkwanta apai ntintina ho ema yade no ema sana wa hwehwe 3p garlic mixture kira kwan animu ya pebinom faye wonsuo pebinom fasifie na entimi enkuntia yade no a wonde waba aboso wose wo ba ni padua ni mu no 3p wo ho no ma unsuro yade bia nyalwa hodo pi no na ehwe etu ase ede ama wo se o pressure kosho na afi so krampo no stroke nyedwa yade aka wato wo asthma te wa yade na ha wo esan so kra ya immune booster enti pebinom na emboa na boost immune system no emfa ema wa ye kase amro so ko ha ne ha no wabre ya bro nsan krampo ba yiwe kra wontimi mfro oh ha dwen unya binuma ebeboa wo na ayi sa ha ni nyina e de free ho e de ama wo benya dupa bi ato e wo pharmacy chemical e na afi herbal shops ahodo enyina emo na misty herbal bi wo ho dani herbal bi wo ho colinac apidank mi nyina benya bi ato e wo ho dodo mu dia na afre doctor a wo ye adrei e wo 0248 928824 ana 0201 000021 obeje oso na watimi aboa grow fine o den misi wuhia ka no aye gina no na etobi eboa no efo papa na no metena asibusa me ho e wo bra me kopie mu e wo pharmacy bi ko bi sa aduro ne bo na omo ka abo na me se na the doctor grow fine se bi won peska na aduro kama we na ne bo fofofo sa no abusia me so de wa koto bi ne di ho adanse eboa no efo pa ene se sika no aye di grow fine eje no sika na ni maguase wo Ghana yentimi fanya hwe into de okwa pharmacy wo ko herbal shop on man abe say de mekan no no kretrodo usia ka no agina no na etobi mesi abusua nchemfa tobi si dining table ne so modidi awi amu fredi no na obia numbi ansa na makomu nima so akobia ya amoko na mo medru fie no na mapomuden ho nsem da so agina mu ebra na esanse manum grow fine chane so se grow fine de ye de natural cocoa ya na aye ye nyina ya so enyim niema pa wo cocoa mu nuanu nu ahodo wo cocoa mu chese niema papa wo mu no eboa ni padua no enyini ene ne kanko entuto grow fine a wontu sika ntwe ne ye pebito na abusua ni nyina ntimi numbi na bibia so enko kama ewo ni padua ni mu na niema nkoye wo ma bi emensisimu nti ne yomo numbi a grow fine di o market na mu no wo ma to aduro ni di said Dr. Menses wunya bito a ebeboa wo wa okwa fichire na wote yawo wa chese Menses no kra ba emajie ema wo huso no 7 days a maye sa na chese ne ma yakọ aginsemu be wi ase wa nhwe ni yanke kan ho asemu a na ekofa ya de kese ene de abronti na doctor tina ase no se da bi e wo se me ye grow fine me di kokoo eye na ebeboa ma na eboa dasa eboa wo bia ma obia nso ede ne ho efi enyarewa ho wo pedodo atu a wo be fre doctor e wo 0244 5962 0244 596532 0244 596532 grow fine herbal tonic what it makes you grow fine pebito na won so eye adansidie e wo ho home sweet cereal legume mix eye Tom Brown shonko abedwaman so odofo se wunya bi ntoya ene no wakachi ye di ade pagyaw pebito
na oni abusua ni nyina no pamo sori ya na de kakra bi anse de ye meda wo ho ye mani ka ne se wosa onsaboa ba akokora agumu ana atua bebre eye papa na ebo no nso efo ubenya biato ewo supermarket ahodo ni nyina mu kumase ade mo amwo ha no muntie na mo nhye ne nso bia ya mbenya biato no e na mebobɔ soe wei ye de chese ayi emo kakra wheat kakra ena fe so ya beans kakra nye de aye ena aye mua aye tom brown enti ya pe bi to wate na de yie se wo ka ne sa akra na ti kire ni matimi titidi utimi di ne sa wo bra si kire ni milk kakra nka ho na upe bi ato ewo kumase ene ne patemu a poku trading ubenya bi ato KJTia gate 4 store number F3280 Dr. Mensa store number C14 Omone Osons chemist ne hwe animu edum PZ biaya ye frɛ wo spare parts no ubenya biato ho sanso na edum pampa so ultimate lane ho no ma benya biato KO eya adehye market bi wo ho ebu akwa ofenso tanoso na tonsu enye na ewo ho ya to apete sanse eye papa na opedodo atudi a na wa frɛ mpanyifo a omo eye Saturn Brown yi ewo 0246 69 7358 and 0546 92 1728 baby to na oni abusia no mo sori no papa no a mo fancy so na mo fanya mo breakfast and sana mako mo adwuma eso Agbozo Herbal Clinic wose be ma wote ase ani so be ma wu da bi ehin se basa be ma de wote ase na utimi didi no mo dia wose be ma no so timi ye adwuma eye adwuma den de mu odren na bibia so timi konkan uhu sa enti ko Agbozo Herbal Clinic fo akache na wo de be ma no wo so wasini tirase be ma no wa wumuye enso wo no de wo so obewuo no ko nyane no wo ho na enti minya adwuma enhye ema animonyam wo de agya no enti ko Agbozo ebeboawo na sa ha we nyina no etimi afri wo so wasenya no nko ano wo ye ohwe yarewa bi te se typhoid fever jonso mu anyarewa se wakowura tokrobo ni bi mu akote nyarewa bi se gonorrhea candidiasis ene chlamydia no fakopie mu ho na ontu asiema wo sisi yade den bi abegya wo so ukọ han kura wutimi nkọ ukutapoma wanya 30 years ensu kura poma mesrew ko Agbozo ho na ontimi emboa papa na bibia so entimi nkonkan bema umema sem no enko yie entimi kura mpagya ni mu wonu oba hia mu a ontimi mfafuro mesrew uhia Agbozo Herbal Clinic fo na omuntimi emboa na omachi kwan no eyemienu Kumase de chemso May 5 Old Insurance Office omo junction so wono ma Kumase fo ya amon frɛ number we 0553 417752 0553 417752 enkran for mon kwashiman wo mo eben kwashiman hene ahemfie no na wa frɛ 0241 750282 0241 750282 frɛ Agbozo na onje wo so emu apomuden ho nsem entimi NCP ensita enkanka ene emema no amemema yono ewo fom na entimi embo adwuma yie no muhia Agbozo Herbal Clinic fo na mo no mo adi enkomo abusiafo adwumadi ato ne din se apomudemre eye adwumadi kese sonko a ekoso ewo Akoma FM ha sei na ensesanya ketua bi aba on se adwumadi ani ye no efiada anwumre no nson edi ekosi anwumre no nkono na ensakraya aba ne se yatwen edi aba ukuada anwumre no nson edi kosi na anwumre no nkono ukuada anwumre no nson edi kosi na anwumre no nkono enti yesre momonsha ne nso sa emfama ye yi edi afri efiada edi aba ukuada na ebre ne de eye sa time no a 7 to 9 no a time ne de ya ansesa no nemum eda no ene yi edi afri uku efiada edi aba ukuada enti hia oduyefo abana depa na onfa wunwurawura mu nhihye mu ewa apamuden ho nsem mu oto nsafre adokotafo a wonimu de anesefo wonimu de na omu nyina betena se na omu eba ba nsem mu biebie mu ekeka de wo se wuhu ne de ni se wo ye na timi aboa apamuden ho nsem owi a obie phone lines no na won so ha obia no wafre na wabisa doctor na doctor nso anya adaje etimi ayiwa no entiment na se entwe ma yade ne mansa yenya ma ye ya na wahia abna wukuada wei ene wukuada bia
na one no ehia wo apomudemre edwumadie no eso na doctor beba o ha obi ano be ya no e de amount hye ne nso se wadaroma yayi e de efiada e de aba ukuada 7 to 9 kronwa na woni abena entimi enhia wo se ma waduane enye wadru enye sa wadru ebeye waduane abusiafo ye ho ya fede ane ye mfaseda ema a free years beauty gh a free year beauty a free years beauty gh a free years beauty gh na daroma ene wosesi yanim kama ama ye ama ye dia betena eye tv so na a free years se wo ya yefro wo ye abedinto wo ye birthday party bi na obehia obi amana be ye makeup kama amawa na watonsa e de afre no na wabeye ne kama fefefe e de amaw na nemu bo so enye den obeje bibi ketuwa bi na watimi aye ne kama pa e de amaw na won so watimi akobia ya wokọ no wapia bonten chest out na wo de kọ sanse eniyema no efe ai wode eniyema no ye wanimu atum se we de ibia deda na akwa mu kama pa na aye fefefe nso e de amaw afri ye de eye one touch okọ hono mo a obesiesie ho ama wankasa ba bia wokọ no self confidence netimi akosoro nsa seto da obitimi ye o makeup bi pia wo se na we de dia dia ase sabi wokora bi na atete abo wanim sa afri ye de oto ne bo ase o wadaje e de man clients ahodo nyina nti wokọ hono mo a o bepie no na chese wo self confidence no na bibia timi akosoro kama de amaw we na chi akwan e wo patase mango down na wafre free e wo number iso 0247 561245 0247 561245 o frɛ no obeje so na bebia wo bia no obeba na wabetwi wanim e de amawa ebo no so eye ketua bi umpewei na opedin doctor ye konkomo ne so yes yegusua edi nkomo no wofi ha eye sikasam onsem amanfo ahyehyɛ sika bebree amamba sika na hye bronya kakra bi we ye ba ye no omodi sika no wo kwan bone so amenne ye ho nsem no ye kyerɛkyerɛ mu a ye ntimi nkyerɛkyerɛ nwie da enti yesrɛ mo eno ho nkomo na egusu a ye di no na doc ye nhwɛ ni sei ekwan bɛyi ene ye befa so a ye be peska anase ye benyeska e wa afimu. Okay, good. So normally say upeska enye sika na wo mani di wenim say wo di sika ye wo target sika no emba. Oh yes, sanity. Na say minim say ade a wo pe na wo so mo wani di akire mo wani ku ho nti si da na sika nko ade ye peska ye ni diska na chie ma sa na sika so ben akoye say e won taban say wo ma sika na ngasa edi wenim a amanfo of sika na ma nti de atie ni nipa mienu na eye kokoto ba ko wa forget sika da beba no oye ni yie o invest into the cocoa no o makoko ni eye de emu pi eye kama itubo se nipa bebre na be so lie ba wona wo pesika na waye wodi ni sunsun na opemfa so bebre no obo so obi ama ebe wi ase na wo se abeifo na ha na se maame na oto nchen ho no odo wa fa baby so na ntesa it normally what we say is that look for a need. Okay. Hwehwade ehia nimpe bi anase nkofukuo bi na ma solution. If you give the solution out na wa monetize no enti ebia meti ha na mu se nkofo ba akoma ebia na bibi omba pa kana na hwaye ma na hwaye na maame na ni dan ewo next no makohu se maame wo dan amenwo se compound bi de ni bata ha nya metumi ama caterpillar abejuri ha na media bebia car betumi park ha na nti I am trying to solve the need of car parking issue no nti se ogituma na ma clear ho afi oba park ya majo 1 cedi oba park ya maji 1 cedi na sika na eba nti de bia you have to identify a need and provide solution and attempt to make business out of it. And in making business out of it, you have to be careful. Say business na ebe sorting out. Na we be on one whom, which means that say we be a business now. What do we require? Money moon contact. Say Oma we this case of Anko Bibu Juma Obama moon contact. Oh, there be. Na sa Akoma de. Waje. There be dog no de. Me no nya adwen. Akoma sika na mudi ehino. Say ya bosi wo ma o yiri sika so nkoto ne ma wodwuma oba ma ne mu nkonta. Wa ba makwahoma tu e be life there. Makoto ne ma. Akodi dwa. Oda se me nkwa na ye kakra. Akonta baby. Bunya, o kwa no chimi. Eye for that eduane. En na nchembe ebia. Wa mo discuss on van koto. So boss ne. No man tie.
asem ko ya de social media be panel sapado o do yes ade accountability and transparency no baby aye dwuma oh send e be ya ne de na woman is kebi a onkwose nyina enti se wo ba na wo di kan ko to man nua mo na aka na oba wo man nya account so wo de o first born na wo di sika na ma no so mfa ne nua mo na ne nua nkuma no nkokrom na nkwatoto no mo no mfa nko school oba wo man e render account so be na we de kan ko kire mo man e render account Oyakra. How we don't so render account. But I was for the accountability. Me who say you're wrong. Because I was there, woman, you know, and as a who knows, you could tell us about what a man about discuss on from business. Obebo Kran Yamiadum, Yamisha, no, say Nukuno, or to Mima Nukunis Castle on from business. When the money we are, and one who know, 87 as all more dignity. Na from time to time, man, no boo or Sissamount, where you're bad, but one of my is cano. Send a better business in better because a money be naturally. And you deserve to interfere. I don't know how this can no magic free. You are the funding source. And then when you say Ubeka says, you see, our rent are more worried, but I don't know to me more endowment better than the other. It is a bad idea, say a bad business, Nisika more, or was listening to money there. And you saw body could manage now. So people are on Yamu about or need to do so in Yamu. Oh, I'm not saying you say, oh, not you know, or you're perfect. Akoma FM 87.9 Kumasi. For years in it, I say, oh, as some local members want to surprise attention of the two people. One and so like I say, numbers of whiskers in it, go for woman, self Emma, or with you, David, you here, but we hear say, move to me to us here, as a one no Jan and Naso. And let me quickly add this. I would say, do maybe say wo ye investment I was say who say investment no e luck say wo ho kire wa wo betumi enye sika ni bi die ho ana Akoma FM 87.9 Kumasi school me kwa ya adane se bebre na quarter bank we shares ena me hie sika e dia ya dia me kwa ya oboso look stocks shares enye liquid sir enti abusiafo enkomo na na egusu a yedi ne e ba e betwiti last topic na yibubu mu no me nsa na etoso no na yedi nkomo no aba monso mafiefie mu ne mu nyuma mu na monso matini aba mu bi na yenya doctor wa ha yesi ayache yesi ayache pa na bre eye doctor me would do no I'm say we raise to the power 1005 doctor Messia die Grace Phyto Clinic Dr. Zilti44 na me sure Zilti44 yes I need come Zilti44 878431 That's official pa I think committee on your bar now for the same me adum na say all right oh say that Sapepe so I say ya mo say safo nsa no ho ba we dey safo we dey wo sa no ho pa the thing is usho ho so you now you discipline in life automatically na me be sure mo akoso o dey ayare sa apa uko papa mu den ne kra mpanya du ana di boy wadi ma oh yeah that's all to Sapepe doctor we ya feel yetio this my feel pa unya ba me da se me charity for no achefo doctor PK we so say doctor pato doctor na ye ba kon doctor Messia die o ka Messia na doctor Messia die na no cry die o ho angasa doctor Messia die obi ka se Messia die say doctor for bi asua die na medical imaging scientist and also a herbal practitioner. Into Uba Bofuma Messia as medical imaging scientist and a herbal so sumi woman. Because basically we are to herbal by a scientific way. And I the age, Mamma me why near the Ebugunum, Yabia standard. And see Oba na condition you have oh wait dear. Here say a surgical interventions. Because surgical interventions are a church doctor for the operation is a normal. And Obi also is about medicine. Is about a drew. Until Uba me hona the year drew now, I will see you as such. The year surgical intervention, a bit is say, Obi ha if say fibroids. Fibroid be or how say baby a dano, a bit here so obey your operation. Bonibeka say friends and myomectomy. Obey your operation or year free ho, or buy a manage you know what media or be also sabons or fibroid, but baby a done obit media one imaginary. Obi after fibroid operation after fibroid mancasano, yen operation da.
enti da bia meka se oba me ho na se akọ bia so of fibroid me dey say bra na me sure because me a medical imaging scientist I a doctor for anapom no anya from the infiltration ipedum e no bi na me frame ba no masa ma hair ba no enti wo ba na me hwe se anya bia no fibroid no oh e won't me info anwo ana betimi dia wo eno ana wo mpache wa mutie mi sa o fibroid na won wo betimi dia wo ana wontimi mfa wo ana ebe hawa na se wontimi mfa wo your fibroid be friend say mucosa fibroid ana cavitary fibroid wo bon se wo ho a ebe ma wonya be friend say prolonged menstrual bleeding ana intermittent bleeding we to 2 weeks bia na mo jeffrey wase ba eyi clot tuntuma e ba sa bon se ya nya free ho abe ya anemic umuja so beti nti won na ma no atwa na okọ sa condition dey I would advise you say go for myectomy ko yi free ho uko yi free bana ya boa ho ne ya wo ho testament no timi dia nyama mana yi your fibroid be a friend say intramural fibroid ana submucosal fibroid ono betimi dia wo manyina wi enya o hwe obetimi ya tena sase kopim say nyame beto ne sa frɛ intimi policy ne say obana de intimation then I refer you to be obetimi ashabo the meeting asho so de na asho nti de bia meka say Dr. PK so Dr. Mesunya de your branches are two your Kumasa Bopo highways and Accra so your Domekwa Accra Goy filling station one beside Dr. PK so at the bia betro name of me speciality no me patcho me speciality anyamede ho nrone ho tuje mama me no is about awo in this more power one kasa braya so ye betimi abo and endem yare bo ni because sexually transmitted infections or baby have been so was show and so free or babema now show mu ya people ni because testicular pains that one say we boxes kwa now show mu ya na muki ka and so free mu ba these are the infections unia ba ya shano ya seo nti eyawo endem ya re no mo Johnson tata so for instance aba ya kwa kode obetima Johnson more than 4-5 times it is not normal unless e bia wo dey draw bi so you no bi o ha e bi o ha na wanya bibia friends are pitting edematos obi so bi hana na nasi tatai omia na atoma it also said there is a problem. The problem could be from your liver, could be from your kidney. It will be a wotie me bia no our health when upon the name here yes so be na one free yare one man come asem so na free za no man no people cho o yare da home na yare na count for more than 6 months 1 year hona dun sa do forasa it did be a Dr. PK so me fa obi ka say doctor we discipline no we discipline in sense say yare be ni pedriema the yare is coming to kill you or deteriorate your system enti pacho enunti na Dr. PK will say obama so ya be am say feedback make it 2 days and 3 days check your pressure check your sugar level my feedback now from me na edu bia na hard because in the so be ko be say I was also training for another radiology department emergency for 1 year about me school for service enti de bia no won say won na ma na when ischemic stroke e pressure cost no atwa hwe we do emergency be say hospital won fa oko grace fight enti Dr. PK na here was ano so me pedin say that is why I say me always me see me protect my integrity enti de bia me feedback because enipa edu me de be ma oni aba e bia na bejo ba me de ma the other sister e bia na engine enti pacho Dr. PK was me send me feedback call me discuss your condition say doctor say me say na yemi enti pacho me de me eyawo endem yare Johnson sem no just so diabetes and sugar me manage this condition we nyina obi ho sciatic disorders now to an chuchu na ye ya kasa Dr. PK was say normal we nyina me hwe e manage ma bibia ye fine me branch dey say me kan eye 2 eye Kumasa Bopo highways and Accra kwa benya me number no screen so no me nim say ompani for me me number na to so me number no that's fine me number no 0244 87 84 31 0244 87 84 31 Debia make say me na mo receive course na bra make say dem other doctors are all more receive but after some call me am akwaje course na me am receive me course because your condition be how was a doctor now when they hear my voice they are happy only about I anything that be am some person me am receive course na kazam Debia no na make say condition be about only per more than 6 months 1 year it be chronic it be en crank on no ababetana and internet de bia meka say oh na so tifan ye oyapa na woni so bri na otima dudu a first question na busa say what check your pressure in fact we betimi aka say doctor me check my pressure the matter do so is no pressure do
me no be ya na hardin abofudro very good o herbal medicine so very good but obi hu de ebo a ya na ebo na Dr. PK so me bia nyame dem am echa ma manfo and when people see me they are happy because of an credit na e dey ya juma because of people na pressure am 200 or 150 something now it's I was administer orthodox conventional medicine man because a person herbal medicine takes about 3 days to work. Into the pressure I'm 200 or 150. Why here now the herbal man? Oh, you are killing the system, man. Into that is why some makers will be an need. For instance, a donor one more power will be a demamo Moko Fertility Hospital. No, they reading home. They are purely herbal. Yes, reading a drop more than 2-3 months. About 90% are herbal because conventional medicine are for doing the entire farm because of the chemical components in the room. We must say the bema 2 weeks, 3 weeks, antibiotics economy 1 week, and economy 2 weeks. But how about herbal? I will say it's a condom for 1 month, condom for 2 months because chemical being and it's not even go on the chemical component from a normal cell system. Nagasa. In 2 days we are seeing there now only dear. They be making co university seeing there and so we are record than the man was about. But Dr. PK will come and then I do not as a fee. For instance, me chrome Kumase Mampontia, Kwabe, do man for one me free. Udu hona bitase baby a entafo power. My sister was separate and my entafo Akoma 7 at a go. Me ankasa me so me won kransia and I'm still counting me obabe masa you'll be happy because I hold you man me nyame dia tell me. Nti I didn't know fee and I Dr. Marco school na mesunya de na mde majuma. Nti is a plan. Te bia me kase me so bia signal say me number na me patcho me number no. Friend doctor me condition ye me mo me ho say me person de bia me say dia me pay abembu. No bia better doctor me school na say media say tell me doctor me ne be na dana eyenia me nya desperenia me nya menstrual cramps we say me nya dysmenorrhea we say me painful menses patcho me mo me ho say then I tell you how to prepare me quote more than 5,000 say for 5,000 10,000 better because I'm not do me nya medjuma ne sa media ne say friend me doctor me power medin febe say me mo me ho say obo how I was quote e normal was through there but ya bibia moderate ankasa enti patcho de bia me ka say me number no me say we asa say me number no 0244 87 31 0244 87 31 de bia me ka say unya ba dey see a wo ho kwan pa man from infections into fiber dey see how kwan say dem kan ya no bo fiber bet me awon be nyina wie but a depending location you know the dey me ka say see how infections sexually transmitted infection into bible so wasekeka wasese show in so free oba oye ma me na uti na papa na uti na e be ma na won uhia wono ho kanisha na won say kan be free hoba it could be an infections obo say na bia be it could be an infection and I go ba na nkasa so wasekeka wasese show in so free oba is infections o into basana M1 especially chlamydia infections M1 FSR no or the chlamydia tubes no tubes near droben ya bema no die so ntim from kosia o kosia na kasa no they cause inflammation in what is inflammation omo hono ade no so omo hono tips no ma it droben mo sisisi into do be akwa bi afansa histosapinography e shege twa wode no ba yapa and then so baby ko bi na the next time ko ya because wa ko ope yapa HG afi bi say say bilateral tuber hydrosalpinx and no the Dr. Pickles make out say ko ya IVF because there is no way abitimi but ebia omo man query and omo question marks blockage but omo share that specific way ni there you can come and try and then you na so betimi ashabo dey mom say I didn't hydrosalpinx but why HG no say hydrosalpinx the patch ni there do IVF me only difference or many others in grace fight you know you see into I'm happy make I'm happy because we be a medical doctor we be a herbal practitioner no person or kind of question him the person is happy because we then credit any dearing and I so no said they can obi the banana ni sugar was so and the sugar the normal sugar level should be about 3.3 to 6.4 millimole per liter obi the banana then number 15 now we need to papa the banana now jana the trigger 20 now o chashi na onya skin stroke onya stroke no do ya scan na onya emfaso bene te bia me ka say be bru mo jania piska ba na dachi no ye business can be bru na say ya account to a ana say bibi a unye do age bia o ska kwa won timi
but the BM say it impa yes bibia. But we make programs that when people see me I'm thinking yes, I'm happy to call Dr. PK because he born mapa. I'm a friend I'm so I'm more pe say when I'm Dr. Wiso Oshemo hospital Oshemo magazine clean and mention hospital mention Dr. Wipen mention other hospital na me so metinya wo e ya manage bebre was anomanom into Dr. PK Dr. Mercia the Dr. 0T for condition be how bia no they be am say more ba mo yes for 3 days especially more power na check be ma no hunsu obabi a wotin bi papa o kunu say omma for fertility test mema bibiri ha woni me condition one sha omma enti e basa na e ya ne ha adwente bia me kase me treat for 2 na metimi hu ba bia problem no na bi se ne eja oba na de bia me kase oba no nko aba wo bokase ne se de be ma na beba because some bi ni ba me ye kakra ma ye kakra ne started 3-4 months one ma fe na be test no boarding because I want test no boarding HIG you tips no boarding full hormonal test because obabi ha will be a friends hyperprolactinemia o mi ana no family so free mu ba etimi si awo ho kwan pa ana bua bu say AMH ne hormones ni bi ewo form pa sa no mani na etimi si but no body yen fiti pe ko pen yes test we ye kakra ni ayi kakra ni ahya bo na bibia ye fam enti bamba be bre ho etimi ye de me ne ye pe ba mi chafa ho amakwa kwani ma how do you know say ade no kra na baby no kra ye wo dia ye ni krom ha na nkra for yes na ni obi dia enti mi dey say wo pa wa we say be call me patient be man be firm they confide in your doctors no okay doctor I want him for 5 years but me try me home akwa kwanyam so inti me ye ne dey inti ebu okra me ko hospital bi me ko say no inti me ku ba make sure say that man be proper thing I'm so that how they do proper thing you see you they confide in us so inti be ma oti na dey also utimi you you other trying be just same even so what problem me so what problem our condition o was pain e bi ni mu a me oba me bi friends ultrasound scanning of the scrotum yes scrotal examination or benobia ne so na ba ne nkiti pa no the normal volume of the testicle no ultrasound should be about 13 to 35 cubicle unya ba obi we banana de no 0.3 ana 1 ana 2 ana 3 e ba sa ye hard enti se be ma no so ma o do ba abra mo ye romance no abra mo diagram carry the testicles ne so na ba no so mu she e nkiti it could be a red flag Oh, testicles. The larger the testicles, the larger the sperm production. The larger the testicle, the larger the sperm production. It's shona but also so kakra. That's also be so and also a problem. And I get to be and also a problem. And but doctors say your examination, in the end they get to be brain a tiny as sperm. I don't say saying come work training. And so soon about bonting. So how do you know say ukno ya sperm unless or the hospital near check here on your home diversity. And so now will be oligospermia or will be by common of human patron. You must spend a 1 month amount yet. Fully recovery. It should be about 3 months to another 3 months. Bema do send a bit man sperm draw for 3 months to 6 months. It's not easy. But money because of person who ba Mr. Team and coming. Or person who ba into on the obenum. But mema no. O kocha va check kwa bem obeka so nenenye. Yaso nenye ne dio. Into me de ne se mo ba mema. Se de ba yanko fa de me hye ne yanko sha manfo ba no. Me de ne se Mompe time, Mumia Munu Mombra, mobile 1 year for 3 days. No one yet did be brave. Did not check him on your whole condition. Our doctors, we are there to help you. Even if sperms may be in crana, your donor support too. Maybe how many IV, but what other doctors are meeting up donating sperm media amount. Now they are no more, now we be a fine. Your condition, we are doctors are there to correct that normally and to help you out. For Dr. PQ's that I'm a senior, their condition be a how be or for that time a number, ye besha bomber be a fine. Ye branch ye Kumasa Bepo highways and Accra so domi kwabenya me number na your screen so no doctor me how ni me mboa me ho say na bibia so ai fa obana me ntimi showa my refer mo be betimi ahabo me number na 0T44 0244 87 84 31 0T44 0244 87 84 31 the name so nya ba question back na me so ya so let me show up. Yes, just said that's the Thursday the week so you better akasabi. All right, madam you must say. Yes, yeah, that was papa. See for Dr. PK Usu any no abon komo Dr. Penia what that Grace Phyto Clinic no any na abon komo na so basa na no 0T44 na bibia so 8 na nim. Ebusia for yegusu a ewo dwumadie no so Akoma 87.9 FM so ni wonua TV so e Akoma mu nsem dwumadie na yegusu a yete adwam de esomo no ha de mesi yesua de yetu ye hofo ye hye ye ho nkura nya da bia na
me ne be ma bi na we no wan hwa akra ne ade da bi ye kɔ ba bia bi ewura ba bia bi nti sika na akodi ni bronya na esei wani ahanhan wo ho no eno ne yese boawo ama wo apefoforo na watimi a spending ye mami musa doctor we emfa enkofa college ne mra doctor ubetimi abo bank bosia e de bia adwuma ketewa bi se wo de enhyase eye advice abo so bi bekọ akọbọ bosia bi wo bank e de abebie bodwa bi aye ohun de make ya adwuma ketewa bi se anka obehase free wadam for union mo ene ni be bia oni mo ni panyifo bi ebi o mo nsem ko se o metumi amoska akra na chire wa betwa mo mo na since obekọ bank yes since obekọ bank then you the last resort and I was say we are sure of your so we it is enka me na o consulting anka me feasibility analysis okay market analysis profit a womb because back 87.9 Kumasi eso same fast one ebe no into ubetua won't mean to okay it was a way analysis mo say in fast what one more that no munya fast was saying na idea na ma dey into mean and failure say na be ya na dia na ma one more failure and failure okay and after one more so cd dia na more so cd na ya hye mo kana na ya hwe say in fast one na wo munya in the industry no okay eso see interest na esi loan no ana sense hu a bosia na okobo na esi hu na na faso no eso sense hu ne dia ende na amo akwadi sa bosia na ya san etufo say ye discipline because sika na wo dia hyase no enya wo dia obi wo ha onya business o hyase wi a afa na fufuo ni prakratwa ewia fufuo no ne konkodo adwene nkwan ko adwene nkwan ni ade bunubunu ni ade ade no so nya wo sika Inti ordinary fufu sa na adano police case 0243114497 0243114497 0322498035 hello good afternoon good afternoon 97 ya jao hello samankom 197 mo kasa sepa 37 1937 mokasa ne se yentie wa wiei afen kometu yo ka afen ma ba mo tele ke mo ya ya de to si mo di go tele be ti yo ye de jam afen mo ni yo ya te ya da se wa be fi ko na ne ti ya bi ya ti o ka Akoma FM 87.9 Kumasi. So hello, good afternoon, caller. Good afternoon. Beba so dini baby akase free. Ofosuhemaa Bansukoni watch dog. Beba so yentie we. Na mi papa pe. Wa kan se me pa o. Enokre no peso obobla. Sebi edrubie ni so kwa ko die do dia obobla. Eno na papa ya kan se. Bibi so enokre na ma ndia na me ni eduma. O fan so tire me mpaboa. Ofisi ka die o boa no a ade se we yale ansa na wo aba ho wo se me buo ka no me ho na me man ko eduma ni bi bia to eduma ni bi on fa ma oda ni yale nso ka no de ma wo no wi ya wa ta ba bia da wa da cha ye odia e me ko se papa na mi se awate wa boa ye me papa ko ko se yi ni to bi de die ani so oh, hello, good afternoon. Good afternoon. Yes, you are Dom Namonsway.
They also had it. Hello, good afternoon. Hello, Where are you? 1937. Yo, ya Joso. Bajan Council. If you can have a family man, you want to meet him, you want to cry, maybe I will. There are back at you. In a couple of media too. Nothing to a media too. I just take the because Mamma media. Okay. Yo, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Pacho didn't baby a casefi. Pacho yenti way. As a common Pacho, the mother and tougher. Program, yeah, I've been a cousin Pacho and Sunday, I'm pissing. Hello, Mutimanka. Maybe I show you your power, so Casa. Pacho, first of all, to be public today, the document, echo guarantee. Now, and bravo, uneasy. Mr. Rabber, now, which me up now, so I met you, which means so a university, which me Akobang or Akua University plan now. Now, second one, the Pacho, where no binam person invention, binam person that outer. Now, quite the Pacho. About lances depend which media pass about now. Finders no matter monetizing because the correct competition to already okay. Yes, you that's papa. Hello, good afternoon. Yam fa freju medie nsi. Na yenko yenim ene breni nti yentimi amfa course ni bebe mo fa nche nyame yadom ochina de ye be fa dodo no ama me fa announcement we entwam odofo bi pe chimben ho self contain ewo asokwa stadium ahojo de nyame TUC atasemanso Paraku Estate Fanchimbra IPT container kwada so estate ene mpatem nti so wo bi na wo ye fiewura wadaroma na wafre waso on page ntibia opefia ensuo ewo mu na light ho so nsense meter nsem ne we ya yese bia so eniho na opebe bia ho etimi edwo kama pa frɛ no ewo 0207 496694 0207 496694 na onje oso yanko doctor ho na wonwie nsem ni nyina wo bra wo yi nsem ni sa Abranti ni bisa no ano ede amaye doctor. Yeah, so the first one it borders on criminality. The also report by police not true officially to the loan granting institution. Say bank na okwaji loan na say what true na was signed say wunim hwehwe nti nimpa no signature na document no de buy no yes said be ya police for no so be ma de kire say no kre owiaye na womo annulify nti say loan no e na account mo mutumi amanetua na so wo mbeji wo mani ni nyina say we use so na womo ahwe manetua na police force no dey on that note and na okafa patent first we nya innovation na invention be well invention it depends on the thing involved is it that knowledge and abua the oil no it borders on academic issues obua technology obi dey enroll into no first of all we person we register the business aspect of it obeko registrar general department na wahwe specific institution involved in what it say book obi obeko say technology into it depends on innovation na say invention na or deba no but member ni ndane di answer wa register because we dey dey obetumi age akon register and na bibia so nche say we dey into we register we na afi wapa hontoma. Okay. Doctor, you did you make any na ba na we o last west na yanko. Me last west said we are say normal miensan bi wo ha e nimpa tanfo e ha nimpa. We are say nkomobone wo ho ye so brapa. Na e ma pedodo enye e ma nipa bofom. Doctor ho no biem. Mesrew. E ho no do kan say. Dey me gonna say e ma pedodo enye e ma nipa bofom. E mo adehye e ye nkoa. Na esikafo ye hiafo. E na akasesem e ma nipa bofom. Ti ye hwe ye hu ye o sa no me ye hu na nyakopon ebeto ni super gu yeso krache twa ba bi o kan latter party nyina twa ho
nyame adom o chena ebetena ase aboma me metimi acho hey doctor waka asem ni nyina asem ankoma ye de ni nyina na se wabe wi asem no kro doctor me sro pagi se se susu bi e sports producer atwe me ketu abi doctor me so se susu bi na me ansa na ye de na me ansa de kan na be se nkoma ne wo hoyi ese obrapa okay ena ema pedodo ema ne wo fian muntie ni ye ema pedodo ema nipa bofo ena afi akesesem ebre ni paase okay die hwe ye hu ye wo sa no ma we hu ye da se ye to nsa frɛ wo obaye Dr. Evans nuno ena ye ne bo nkomo no ye financial economist wa ya de papa wa cheche nsem ni mu bebre na ye fa birthday we ntwam ansa na ya sorry happy birthday shonko enko emfa ema Owura Charles upon Damprane happy birthday shonko enko emfa ma Owura Charles upon Damprane we ye adwuma e wo Sokoban Wood Village we efiwan kasa wo sister Janet a oye adwuma e wo Christian Service University in chain na eba wo se yema wa woda pa na yen kan cho se twedi amponyankropon o nhira wo pa na de wo ye nyina no enye enhira na enye empeja emfa emaum happy birthday to you ebusiafo edwumade ni nyina asi yes sorry so na sports for no aba na we say little na ebo mi jasa ne na mu Akoma FM 87.9 ye de sa nya abotre ketu ya bi na mu wi obi de enti twen ketu ya bi ye sorry no ma fa time no ebusia yan fast da ema production team no na Nabila Kantanka e na face so Spartus Kwadwosa akode e na ya wo na de yenko Facebook no wo te Peggy ene Peggy ya mekasa but o wa ha ni chese ne support o de ama me ne de adwamo wa ya de Peggy so wa hanum bia na wo so wo ba adwuma so wa ma adwuma metena mu edema me sister Penny Beauty Studio Gabra anti bi midin Akua Ofosuhemaa Boateng ofre me ewra meje osonyankropon ya dom na Yesu ama ochina ye besanso ehia